Maya Paldo, Pampanga, Maya Paldo, Kabalen. Ako po inke kayong talasuyo, Leah Nakanilaw. Kabalen, mi deklaraya po anting bula na ning Mano on National Language Month. Ang milata po ning number 1 1997 ng former President Fidel V. Ramos. And makanyan mo naman po kasabi niti pag masusyan tayo po inga bula na ning Mano Siswan. Kapamilatan naman po 1993 provincial na po Pampanga. And syempre, ating party na po ng selebrasyon ng pamagmasusi. Karaming alabasan na aldo po, kapamilatan na po ng Foundation for Lingap. Syempre, kambering mi aliwang aguman, kalupan na po ng provincial government na ni Pampanga o yung Kapitolyo na panimuna na po Governor Dennis Delta Pineda, mi aliwang pong aktibidad ding mi daw. Ito na po yan, itang metong lecture workshop, kung kaya katamong indigenous ang script apin po yan yung kaya katamong kabaleng matena ka na magmasabal talaga kung kaya katamong kultura ang pong tradisyon, kung kaya katamong Amanong Siswan ni Sir Mike Pangilinan. Just a po kami ang workshop apin po yan yung Sanet sa Sir Joel Malyari, di kaya po yung kaya katamong Amanong Siswan, kaya katamong lengguahin and aparte pa po kareta, miyaliwala pa po aktibidad and effort, initiative, din gagawan da po rin miyaliwang aguman, kalupan natin po ng FLKI, yung provincial government, bangka nita po talagang asulong tayo yung kaya katamong apong asinup yung kaya katamong kultura, yung Amano po, yung tradisyonan yung kaya katamong pakamalang probinsya, yung labwad pong Kapampangan. On that note, Kabalen, pero po you are wondering, ba't makamakaninig ko pong tulad kaya ng kaorasan ni Ninette. Sabihan ko mo po kaya kayo na ito po ngayon, meron niya po kayo kamawaga. Karin peka importante, peka memorable at peka special. Peka masayang aldoking benaning metong Kabalen. Bakit po? Kasi po, ngayon aldo po ngayon finally, formally po, may buklat niya po yung santungan ng kulturang Kapampangan. And syempre, through the effort of FLKI, yung provincial government na ng Pampanga, syempre, pasibay po, headed by Governor Dennis Delta Pineda. And siguro po, you are wondering, nanuya po wari ini nga building ini, apin po yan nga santungan ng kultura nga Kapampangan o SKK. Nanungnu ka rin, king mapilang pong pinandit, may buklat yapin po, may blessing and ribbon. Siyempre, balutang nanula po rin patindayag Kenny, nung nanula po rin malyari tamong paniglo ng pong pasyalan, bisitahan, pero bayo po ita, ditak mo pong overview na, brief overview po Kenny king santungan, na according po kareng miyembro na po ng FLKI, particularly engineer o Confer kay Laune, sabi na po niya misa nakatalamitam kaya po digil Kenny king santungan ng kulturang Kapampangan, 1910 po kano niyang may establish o may gawaya mi talaka dya, santungan ni oy ni nga building ay ninong nukarin, megsilbiyang mumuna megsilbiyang building na po Old Pampanga High School. And kaya rin na po nita megiya pong hospital and megiya namang lugal nung nukarin din ng Hapon, i-interrogate dala rin ng Amerikano ang poreng Pilipino and aparte pa kanita, megsilbiyang na ng University of the Philippines o UP Pampanga. And kaya rin na po nitang actually around 7 years anya kanung mika benefit show or benefit concert nung nuka rin detang pondong ati punda or alikum da ginamit dalabang kanita magawaya ining bubong na nini may bubungan niya and party pa kanita keta mo na mga panahon na ita anyang may convert yun into a museum and after a long time finally po bisaman antinang museum, pa masyado mag-operate. Pauli na po ni kakulangan king pondo, kakulangan king tao. And yan po masaya aming babalita. Kaya kayo na finally, may buklat niya po ining santungan ng kulturang Kapampangan. Pasibayo po, syempre magpasalamat tamo ka rin masabal. At may dakesaw, yung FLKI po, din miyaliwang aguman, yung provincial capital na ng Pampanga. And ditapin po, finally, ayun po, mga payakmul ko pa, uling talagang excited ko po kening aldo ngay ni. And itapin po na, para po di na nakatamo pang karagdagang impormasyon nung nanuya ining santungan ng kulturang Kapampangan, kasabi tayo po, yung president na po ng FLKI, yung Engineer Fer Kailao. Ayan po, Engineer, Fer Kailao, maya pa, sisilim po kaya kayo. Ay, maya pa sisilim, Lao? Mag-among ka mag-anak. Yes, pumigakal na uting kita kaya katamong apelido. Sir, ngayon po, kwento ko na din, may akong brief overview kaya nigang santungan ng kulturang Kapampangan. Pero syempre,
masanting nung mas manayon nung kaya kayo po manibat itang history na po nini nga santungan nini nung no karing tamo makatalakad niya ni kaurasang inyo. Mo pero in brief mo no ikuyad ko niya mo ini paninap nen Foundation for Ingap Kapampangan pani mo na rin minunang Board of Trustees na ala ng ini itatang Jess Lasatin na pelita ng Babes o Babes Lasatin itatang Jerry Rodriguez pelita ng Rolly Rodriguez and then tatang Tom Dizon tatang Fred Lagman Ma'am Remy Lagman and the former Mayor Attorney Manuling Santiago na pelita ng Noy Santiago together with Father Restri and yours truly peninap depo ini kay ba't ng sinave keng lahar ing Pampanga gewa na po itang Sinukwan Festival pero wala mo kulang ara tama na lang katamong museum itamo na ngala itang Kapampangan Bataan Kalula Katinya Bulacan deng hanggang Linaban Karenga po makanya niya po ninumpisa tayo initially po ini Atsuya King Clark ausan tayo kanita Museum Kapampangan pero making squatter yo uling ginamit po and mig-hibernate siya pero anapin naano pata finally sa wakas oy nina mi bay iya impaninap no uling migpursigita mo kem pamisaw-saw ing minunang minyepon dong Maragul Kenny former President GMA Gloria Macapagal Arroyo and then fundraising foundation through the help of Ma'am Tess Laus no invite talaretang UP concert chorus and then mikabubong niya and then finally Congressman Dong Gonzales itang Maragulsaw no nya atsuye ni pero kulang ya pa po Liana umpisaya pa mo po ini kailangan min kayong saw pangadi banganita lalo ya pong santing ing katamong santungan ng kulturang Kapampangan. Kung for at least pabagya-bagya po akakita mo na din kaya katamong kabalen, din Kapampangan. Talaga namang pagmasabalan din kaya katamong kultura, yung tradisyon na din kaya katamong pakamalang labwad, yung labwad Kapampangan. Uling asabi yupin po, amen show nila, lagyo, no, karakal. Deta nga, may dadwang saw, bang kanita, may talakad siya pong mag-operate siya ini kaya katamong santungan ng kulturang Kapampangan. Pero para po king information na rin kaya katamong kabalen na makatutok nga ni Live King CLTV 36, Confer, nano po waring malyari rang paniglo, nano la rin pakapatindayag Kenny, and nano la rin akit Kenny kisantungan ni kulturang Kapampangan. Yeah, ingapi sabi mi, ini maging living museum ya. Yung Mete Museum. So, po rin sabihan, mag-evolve ya. At the same time, at chularetang minuna tamong gamit, no? Istorya. Timo kanyan. Lawen niya po yung backdrop mi, yung background. Yapin yung picture po ini letra 2. 1915. Yang mitalakadya po in Pampanga High School that time. Ne po, sabi na ni Liana yung istoryano, may gamit siya as hospital, eskwela, may katapilan, UP, Pampanga High School, Joseban Santos High School. Ako po, Kenny graduate 4th year high school, no po. So, pero kareni, Kapampangan at chula reng ribulto na keta. Nino yan? Cardinal Rufino Santos, the first Filipino cardinal. O yan kabalen, no? Makiramdam ko pong masaya siya. May trivia pa po kaya, mabiyasa tamo talaga. First Kapampangan President, Diosdado. At chuya naman kita, Juan Crisostomo Soto. At chuya naman kita, siyempre Kapampangan niya, Benigno Aquino Jr. Detang karelang estatwa at miyaliwa pang matenakang Kapampangan, ne po. So, Denny, gamit da rin hortelano, gamit da rin manasan, gamit bale, gamit da rin mag-carve, then gagawang paso, akit talangan po Kenny. At the same time, atin tamong kumbiran tayan timoing metong balen, timoing Santo Tomas, ikabit ne ka rin detang mga wampaso. Okay.
O tangkay, kung biran lahat tala rin metong organisasyon, nung mag-anniversary lo, ipakit din organisasyon da. Imbalen naman, mag-fiesta tayo, pakit na ka rin yung kaluto. Lira. So basically, confer, aparte kitang history, kitang kasalaysayan na kaya katamong labot Kapampangan, din kaya katamong kabalen na ating miyaliwang talento, miyaliwang pagmaragul, din matinakang Kapampangan, malyari dang ipatindayag kening museo ngayon yung karelang pagmaragul, confer. Na ano pa ta? And Abi mo. Talentura rin Kapampangan, pwede ra po, bakit ini? No? Pwede, open niya po, santungan ng kulturang Kapampangan para ipakit. Kembala na. Karena yung nanuya, yung kultura, kirensya, istorya na ng Kapampangan. yan yung kasantingan na po, confer, talagang may preserve, aliwang may kakatamong culture and history. Kasi po, nang akakit ko po, papansinan ko, ining building ngayon ni, yapa mo rin, 1915, 1910, established siya. Pero natin, yan naman yung ring sabihin, talaga po talagang preserve, kaya ba ang kanina yung itsura na? Kaya, 1,000 day restoration. Actually, ini may siraya. May pagdebate kami. Nung gawa ng modern, sabi rin, waret ang Board of Trustees, asabit lang ako na din, kailangan ni-restore tayo. Baka na memorable. Ito, akit mo na yaman, kalupan eh. Ining picture na. Pareho pareho yung itsura na. Ojo. Ito yung masakit. Kanyang po na para ka rin kaya katamong kabalen, din kaya katamong na magmasabal king kaya katamong kultura, tradisyon. Kaya ni po nung malyari ko pong midake sa hawp, nung ating kayong sobrang pwede yung idake sa hawp, makabuklatin yung santungan ng kulturang Kapampangan. Confer. Kaya katamo yung Liliana. Sa hawp tamo. Bang kanita, asabi tamo na dake nakataning santungan. Den Kapampangan emo kayong Pampanga manuknangan. Den Kapampangan at yung Bataan. Tarlac, Kimbulacan, Nueva Ecija, din Kapampangan at karang miyaliwang bansa o region na ng Pilipinas. Kaya katamuya po ini. Nung ating kopong abye, art pieces o artifacts. Talento no, da confer. Dalayo po keni, i-donate check keni o iparam niya, i-display tayo in your name. Po, in your name. Any kasantingan na po, bala mo, ang tiya mong sing-sing na alin na mabating pauli na ng kaya katamong santungan ini. Kumbaga masinop ya atene, para ka nang tutuging generasyon po, akit de po. Pinita. Ikit taning sing-sing. Na may walang Finally. Nepo, isulod tane po. Tane walang pasibayo. Pining kaya katamong kultura, herensya, no, yung kasaysayan tamo. Kasi po nung lalon mo yung kaya katamong labod Kapampangan, taktakan niya king tiktakan niya king kakwalta, karas ka rin king kultura, king tradisyon, king literatura, king bakulod mo, din kaya katamong poeta laureado, ding aliwa pang talentado, apo mga matenakang Kapampangan. Dakal ken. Ganda man tamo. Rin kaya katamong kabalen. Basulto, ng artisan tarita, renterak da, kantara. No? Akit tamo, pakit da po tang kempro matamo. King lalong tamo mo, aneng kasayang-kasay ining kaya katamong santungan ng kulturang Kapampangan, pero para ka rin kaya katamong kabalen na makatutok ngeni at bisang mamasyal keni, kapilan niya pumibuklat ini king public and makanano itang karelang pamamisita keni king santungan ng kulturang Kapampangan. Misabi kaya kayong Board of Trustees kanya, right now, di takpay ngakit da. Okay? Pero, kaya susunod aldo, dagdagan mila. Pero this early, ngani pa mo, at ina pong mag-book estudyante la from other provinces and Metro Manila. Come October, 7 bus loads of students kano. And then another event organizer karing school, mag-arrange yung several schools na mag-visit keni. Ngayon ko kutanda nung magkano. Right now, alake pang asabi nung magkano. Mag-meet pa mo po yung board nung magkano. Banganta naman at yung tamong pang-maintain. Sulu, nepo, kendanum, kareng magbante, kareng maglinis. Makanya niya mo po, maragul. And siyempre, kareng senior, atin discount. Nepo, kareng estudyante, atin discount. Makanya niya po yung isipan mi, pero ala pang final how much, nung magkano Kasi yan. confer hanggang pagmasabalan tayo kaya katamong kultura, po yung tradisyon, nung ala tamong agagamit a pondo, bang kanita mag-operate at mag-function niya ini,
kumbaga itang kaya katamong effort, itang initiatives tamo, alaring malyarin kung for inyama kanya po, kumpiran mula din kaya katamong kabalen, uling balo ko dakal na manaya kaya kaketa, uling ing agdongay ni talagang siksik liglig, ali mo ka rin kaganapan, nung ali ditang mga tenakang kapampangan niya, mensahe po ka rin kaya katamong kabalen. Aywa, Kenny na abe, makiabe na ko. Lawen mo na nung nanuin kaya kang kultura, nanuin penibatan mo, o ba't manyaman ng pamangan, o malagulag kalupan ng liana reg kapampangan, ne po. So, akit tapo Kenny, nung no ka rin tame ni ba't ingamot na ning kapampangan, Kenny tayo po balo, at Kenny tayo lungub, kaya katampuso at pagmaragul tayo. Dakal po salamat. Ay, dapat si Bayo Comfort, congratulations po uling finally. Ini kaya kayo pong peg-effortan, ay niya tune, kaya kayo pangarap. Ay ni, we are living the dream, hanapin. And dakal pong salamat kin kaya kayong pamagmasabal kin kaya katamong kultura at tradisyon. Pauli yu po, eya mabating singsing. Thank you po. Taning singsing. Dakal pong salamat. And ayan po na kabalan, very exciting niya po talaga inipamamuklat na po ning santungan ning kulturang Kapampangan. And at this point po, kasabita naman po ing metong karyang advisor na po ning agumang magmasabal king kulturang Kapampangan, ing FLKI, Father Restituto Lumanlan. Hello po. Ay po, sabi yun na finally po, may buklat na po ini nga santungan ng kulturang Kapampangan nung nuka rin. May sinup na ing sing-sing. That's the word, finally. Pero gumpisa niya Pengagli. Opo. Pengagli 2003. Yung may destino ko kayo naging sabi ko, ini Pampanga High School yan. Pampanga High School. Okay. So sabi ko, dapat biyaya niya. Uling muna, balo ko pin, the late President Makapagal, Kenya Mega High School. So sabi ko, dapat biyaya niya ining lugar yun. Mga natin ang memorable yan. Maka nano po wari ka importante para po karen kaya nakanamanal biyang yan ni kaya katamo. Maka nano kaulagan na pagmasabalan tayo kaya katamong kultura ang po yung tradisyon tamo anting Kapampangan na manok nangan kaya ni kaya katamong pakamalan na probinsya. Anti mo yung kasebyan, Liana po. Liana. Anti mo yung ating kasebyan, in taong alang kultura, yung balen o alang kultura, anti mo taong alang kaladua. Ito yung penibet. Yan, uling yan ako mang keti, kaya may biyak yung porak, may bayit na. O na 1956, dinub na ako seminar. For, may orden ko 1967, December 3, nung rin ko bilang HVD. So finally, 2003, may Disney ko yan para pag-ubisit ang SVD Pampanga. At kanina, pigmalasakit din Pampanga. Nano po waring ikita mo na para kumbaga may gudyok kaya katamo or may push kaya katamo bang kanita pag masabalan tayong kaya katamo nga pakamalan labwad Kapampangan. Ulit ako bilang meragul. Ibait ko porak. Pero kay Baning High School, linubda ako seminaryo So king uli na may balik ko niyang 2000. Sabi ko sabi ko, nano bilang meto ng Kapampangan, nano yung dake, nano yung IBA ko kay may gumpisa ita pamagmalasakit ko. Yung amanong siswan, ang bukig isang Kapampangan. At tuki-tuki na kanina. Kahit sa Pampanga movement, uling malalaso na yung Pampanga, uling namin yung lakard. Kahit tayo pag-ubisa namin itang sa Pampanga movement. Yung uli na nito, may tuki-tuki na ito, gana-gana Yan kaya, abalo ko pwede yung Pampanga High School. Kanya may go Makapagal. Sabi ko kailangan pagmalasakit. Kailangan natin yung memorabilia
So ini building ini yang pigo ng gunaman tama mga dapat i-biyaya niya ang pong pagmalasakitan bang kanito tinyang ulaga kareng Kapampangan. Sabi Yupin po nandin 2003 anyang mibalik kayo. 2003. 2003 anyang mibalik kayo kaya kaya katamo pa kamala na lalawigan ng Labuad Kapampangan. Anya pong mibalik kayo. Makanano po yung disnan nyo kaya kaya katamong probinsya. Makanano po yung kayang sitwasyon, particularly in kultura ang pong tradisyon. May pamulala ko kanito niyang doon ng Kapampangan. Sabi ko, pare, nanong nanipis sabihan, nanong papa. At alam patungkol yung Pampanga. Kanita may gumpisa. Niya nga tandaan ko niyang may gumpisa may iniping Sinukon Festival. Kaya taking nanonita kaya katamong kaya, Pampanga Center. Karin may pagumpisan yung minunang diling biglang kahit wala naman sa ng building ka rin biglang may wala yung kain or may pepa kain mo lang hindi hanggang sakyan para may kasulo pepa bukla mo ng resolution headlight na rin sakyan. Kumbaga kita mo pong resourceful kita mo importante itang makanya dapat madiskarte kaya makanya. Speaking of madiskarte, balok po rin kaya katamong kabalen na madiskarte. Excited lang yan na balo at akit yung pamamuklat na po kaya katamong santungan ni Kultura Kapampangan. Inya agyang manyaman po yung kaya katamong pamikwentuhan uling bala. Babalik dan tamo yung kasalisayan. Pututan tayo pa kaya katamong talamitam uli pong mga pilang pinandit. Ayan po yung panayan tamo. Finally, sabi po, yung daw ang kating para Kenny Puking, santungan ng kulturang Kapampangan. Hindi. Salamat. Okay na? Thank you po. Thank you po. Salamat. Kapampangan pero balo mo Jenna baya maging SKK. Ining lugar lang ni balo mo nanuya. Nanuya, Jody. Ini aping niya dating Pampanga High School, malwat a panahon. At nga ni Masanting uli nga Alipa, meging partinan kasalasayan. at yung pamo naman. Megiya namang building naning University of the Philippines Extension Program in Pampanga. Bala mo, balo ko. Anya rogong mag-commute kong mag-aral kay niking Sanipas, kay niking dating kining Pasudeko, labas-labasan ke ngeni pala makanyani datang ngeni.
masanting niya pupuntalan. Yes. Pekinabang nandereng kay nakan kanita at king kasalukuyan meging yang santungan ning kaya katamong kulturang Kapampangan. At ngeni, ne, miyaliwang aske ning kaya katamong balen, kaya nakan, ne, makasaw ping santungan na ini para akit da, ing kaya katamong kultura, ampoing kasalesayan Kapampangan. At ngayon, ibakanta pong formal tanya pong busni. Agkatantala po rin pong kikatamong bisita, kini pong kaurasan na ini. Yan. Akatantala po ring manimuna king ribbon cutting. Ausan miya po, ring miyembro na po ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, Dr. Lourdes Javier, Miss Sonia P. Soto, ing presidente na po ni Foundation for Engineer Ferdinand Cailao. At syempre, kaya betaya mo naman po, yung pong mamuntukan King Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga, yapin po Sir Mike Castaneda. And of course, ing tubod na po ning kaya katamong Gobernador Dennis Delta Pineda, 3rd District Board Member Attorney Ananias June Canlas. Ayan. So, biro-biro rin bisita mong yan ni mamuklat, ne, na ilang may piling mag-ribbon cut kaya katamong santungan ng kulturang Kapampangan. Oh, cut yun eh. Ari, kaya negotiate. Yan, may ka-photo opportunity tayo pong mabilisan. Bayo tayo po busni, formal busni kaya katamong santungan. Finally po, ano pong... Yan. Dakal pong salamat. At syempre po, ingkem blessing na ning kaya katamong santungan, pari mo na pong Archbishop Emeritus Pasiano B. Aniceto, kayabe po Reverend Father Daniel Baul, and of course, Father Rusty Lumanlan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Lord our God, it please you to give man a share in your wisdom. Bless you, ask you, this cultural center and provincial museum of your children. Grant that as we grow in knowledge of the universe and its secrets, a universe that you lovingly created, so may we acknowledge you as the source of all knowledge and wisdom. Send your Holy Spirit to the hearts of all those who will use this museum and cultural center to know everything about our province, and may they contribute to the growth as human beings, foster peace and understanding among men, and the upliftment of their poorer fellow men. Help us remember that knowledge and wisdom are not just for ourselves, but are to be used for the benefit of all men. Help us also to realize that it is just as important to grow in the knowledge of our faith, which gives meaning to man's life, and praise to you, our Creator. Through your holy word, take care of our minds and hearts, that in all things you may be glorified. Through Christ our Lord. Amen. Lumta na po, blessing.
may the blessings of Almighty God always abide in you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our blessing is ended. Go in the peace and joy of the Lord. Thanks be to God. Palakpakan po. O yan po, opisyal na pong may bindisyonan at may buklat ang santungan ng kulturang Kapampangan. Karen pong aliwata pong bisita at katanda kayo pa mo pong kuldas pasibayo. Baka nang magpika-pika, may pagpainawa kayo pa pong bagya. Bayo tayo po umpisan. Ikikatamong programa karing mapilan a minuto. Wapi naman, Jody. Balo mo na itang Kapampangan. Eta malyari kitang kabunta mo miyakitakit may papag-istorya. Kaibit na ning mumunang dake, baluta mo kanyan, bisala pa may papag-istorya na may agadawang pisan. At kapag may pag-istorya kayo, pangapinandit, balo yung po kitang masyado tamong mata sana, itang panandama mo, ang katas ne, wari, istungati nga mo ng historical moment. Kailangan, itang original yung pirma, ampo itang lagyo. Nung di natangga, makapirma ka. Misi kapita kaya, beda rin dokumentos. Nya po tapo, hanggang simple yung bond paper. Magpadurot kaming papil, bang kanita balumi. Kaya tabeda kayo, kaya beda kayo. Keng aldo, naning pangabasbas, pamamuklat naning, nanilagyan ni lugar tama. Santungan ng kulturang Kapampangan. Ay anak na Inday Maria, bibingkang nasing tindanan. Kaya ko pa Ayan po, ikitsupunan din nga pamamuklat na po ng santungan ng kulturang Kapampangan. Yan po, finally, pampilang beses ko na po sinabi yung word of finally, uli po talagang masaya tamo King Aldo. Sing kulturang tama pimpunan din na magoy na sa balda po ding miyaliwang aguman, yung FLKI and of course, yung provincial government na ng Pampanga, yung Kapitolyo na panimuna na po nga Governor Dennis Delta Pineda. And kaya punto po ngayon niya, kasabi tayo po, yung board member na po ng naning Labuad Kapampangan, BM Jun Canlas. Attorney, kaya pa agad panapon po kaya kayo. Panapon kaya at kereng sablang makaramdam kaya gawa na ng Apo, ngayon po na anong sabi po na finally po, masino na po inisingsing kaya po kaya santungan ng kulturang Kapampangan. metong yang makabaldugan aldo ini, uling ining santungan ng kultura ng Kapampangan, at inyang bale. Nanong no ka rin, nakakitala rin may aliwang kaganapan kay mga labasan na mamye at lilinang kitang katamong istorya. Metong tamo ka rin pinakamatuang probinsya kiti Mabilog, Pilipinas. At metong yang sisimbolo nit, sisimbolo, kitang kakatamong makule at maulagang kasaysayan. Happy pagkwentuhan, may pagkunan din Engineer Fergay po. Yung presidente na po ng FLKI na yung aguman na magmasabal po kaya katapos kultura po ang tradisyong Kapampangan na inyang may labasan po existing niya po ining santungan pero kanya po masyadong mag-operate pauli na po ng kakulangan king tao kung kakulangan king pondo at pasalamat kaya pong dakal kaya kayo manukulan king opisyalis na po ng provincial government na nga Pampanga ding lokal ka po ni Balon uling kapamilatan niyo po ay ni po itapong pangarap na po ding bala nga kabalena ay ni po kumbaga atsune po kaya ni and kaya kayo po nanula pa po retang kaya katamo malyari pong idake sawub ang pamagpa king singsing king kultura ang tradisyon na ng Kapampangan. Mumuna paayabot na ni kakatamang Governor Dennis Delta Pineda at kakatamang Vice Gobernador Lilian Nanay Pineda at ikaming bubuo keng sanggunan
panlalawigan, yung kapasalamatan na keng pribadong sektor, lalo na itang foundation. Na namigtaguyod kaning programa ngayon na patunay mo po ang ating pamaugnayan kay pribadong sektor at kay local gobyerno kaitaya, asalese taya, abye kabaldugan at abyayan tayo talaga na ing kakatamong kultura, kasaysayan para mabalo kareng bawat henerasyon na ning Kapampangan ngeni at kandaratang pa na makule, na makasaysayan at talagang makabaldugan itang istorya na at kultura na ning lalawigan Kapampangan. Anya payabot ng Governor Dennis Pineda ing kapasalamatan kareng migtaguyod kay pribadong sektor ketang foundation na migtaguyod kay programa ngayon at asahan nyo na nung nanuman ing kailangan kasopan manibatan keng probinsya payabot ng Governor na gawan mi nga gana-gana. Ay katunayan balo ko at inyang linaan pondo na pepa-approve na yung katamong Governor para talagang pagmasusyan ining kapagalanda lalong-lalo na ng pribadong sektor. Nung po nga, dakal salamat. Balo ko po din kaya katamong kabalen na Manal Bengeni nung atsula keni. Maragula naman po pasalamat kaya kayong opisyalis na po ng provincial government na ng Pampanga. Panimuna na pong Governor Dennis Delta Pineda ang po inanay po. Dakal pong salamat kaya kayong pamandake, SAUP at suporta karening aguman pong magmasabal kaya katamong kultura and pauli yu po, ang pwedeng aliwa pa nga matay nakakang kabalen na magmasabal kaya katamo labod Kapampangan, magbalabalaw siya po yung kultura na ng kaya katamo nga pakamala na probinsya. Dakal pong salamat, attorney. Ayan po, pasibayo po dakal pong salamat kareng miyaliwang individual aguman na magdake po suporta at sawop. Bangkanita po, yung singsing po pasibayong mabating, bangkanita asinop tayo at din tutuki pang generasyon, din tutuki pang kayanakan, akit depa at abalo, yung kaya katamong pipunpunan, kaya niking labod Kapampangan. And para po, ayan, siyempre, dakal tamo po bigatin na akayabi ngayon ni akatalamitam. Bangka ni tabamya, informasyon kaya katamo, di kasalaysayan na ng labad Kapampangan. At kaya punto po ngayon ni akasabi tayo po, ing metong karenga magmasabala, kaya katamong kultura, ing metong amatenakan mo naman na karas kareng miya. Pisas yan, miyali ang issue talagang inipo niya mawawala. Uling metong niya po talaga karang manalakaran bang may subong po kaya katamong kultura apong tradisyon kaya nikilabot Kapampangan. Ayan po Dr. Lu Javier. Ayan Dr. Lu. Good afternoon. Afternoon po. Ay pagkatpanapon po. Nano pong sabi tamo na finally itang kaya katamong effort, yung kaya katamong pegpagalan ay ni kumbaga pupupulan ta na rin kaya katamong tenam. Siyempre masaya kami finally, may buklat sa ining santungan ni kulturang Kapampangan. Matambat mi ng proyekto ito. Pero kaya saub na rin kaya katamong opisyalis, may bukuya. May ining santungan ng kulturang Kapampangan. Sabi natin po nanding board member Attorney Jun Canlas na kapag pilatan na po ng collaboration ng pamikasaw na po ng private ang po yung public sector maging posible ing nanumang bagay at kalupa napin po nini ay ni ini nga santungan ng kulturang Kapampangan nano po para karang kaya katamong kabalen na manalbe nano po wari maging kainan nini maging role na po nini para po kaya katamong labwad Kapampangan kareng kultura ang pong tradisyon na nini pagmarugul tamo kaya nakikatang lalawigan. Kaya plano, dati kasi December mo itang Sinokuan Festival para may events, pero with this tunay ng kaya katamo santungan, ing kaming plano, itang pabanwa at in event keni, involved nila ng yayaliwang munisipyo at syudad, kaya Kapampangan, bulan-bulan natin magpiesta karela, invite nila, para mag-display ang pang pagtoreng karelang kultura, pwedeng terak, pwedeng kanta, ang poreng karelang artifacts, para abalo bege tikin buong Pampanga nung nanuing kultura ng bawat
munisipyo at saka syudad. Opo, Dr. Lu, sabi mo pin po ne, kumbiran nyo, ding kabalen na, bakit taabalo din kultura. Ay, nina po yung kaya kayong chance ne, ay nina po yung pamikatagon bang kanita po, kumbiran nyo po rin kaya katamong kabalen. Actually, ali mo rin kaya kabalen eh, agyang ding aliwata mo pang kababayan na dapin, malyaring bisita kaya ni bang kanita, pakipaluan eh, mayamang kultura ang pang tradisyon na ning Kapampangan. O sige. Maya pagkat panapon po, kukumbiran da kayungan na pasyalan niya ining kay katamon santungan ning kulturang Kapampangan. Dakalak po ding pwedeng magpasyal keni para abaluda nung namin kay katamong kultura at ing namin miyayaliwang masanting abage kay tiking Pampanga. Then muna man pong miyayaliwang estudyante at turista, welcome la rin po keni para abalude makanano yung kultura kaya tiging Pampanga. Ngayon pong bulan 90, mika seminar kay nga manong siswan, in addition na kaining blessing. At ipahayag mi na po nung nanong ing miyayaliwang programa at events na ning Sinukuan Festival for this year 2024. Very exciting niya po yan. Uling mapila mo pong pinandit. Balo ko po, kumbaga, di na nyo kayang patakam karatang activities na makalatag para king Sinukuan Festival na metong kareng peka-abang ang kaganapan pa may katagon kaya ni Kilabot Kapampangan. And kambera po rin mabilog na Kapampangan din kabalid. Pasalamat kaya pong dakal kaya kayo king FLKI, apong ding mialiwang aguman, ding individual, ang magmasabal bang kanita po, suglong tamo, itang kaya katamo nga pamaglugod king kultura ang pong tradisyong Kapampangan. Dakal mo naman salamat kay ning chance ini na I-invite tala rin kay katamong kabalen. Ang poring taga Kapampangan. Opo, dakal pong salamat, Dr. Lu. Okay. O yan po na. Bengi ngayon ni, aparte king miyaliwang aktibidad na tiktak king mga sayang kaganapan, ako po anting magmaragul ne. Imbengi po ngayon ni, mungya naman po kareng mga tayanakang Kapampangan, ding mga timya sa dalaga, ding mga tika sa lalaki. And syempre po bang kanita makakain na ako man, makasabi na ako man kitang karelang pang timya sa tikas. Ayan po, nung kakakitsyo po na yun, kana akong susulod. And ako po, ako man po may kalawot, Laguna po ning kana akong kasipin. Tayo po, pinandin, karing issue, mas karing kaganapan, hakit tayo, mas lakwas na nga, parigil kaya katamo nga, Labuat Kapampangan. Hindi pong kaya akong nga choking saping ngeni, ni Ma'am Sonia P. Soto. Ayan po yung station manager na po, ning president na po ng CLTV 36, ang kaya kayo paboritong istasyon, syempre, kaya king Central Luzon, kaya king Pampanga. And aparte po kanita, dakal pa po miyalit guman, organisasyon na kumbaga, kuno niya mag-effort talaga bang kanita magmasabal king katamong Labuat Kapampangan. And ayan po, nano pong asabi na finally, datang kaya katamong effort, initiative, din kaya magpagal, para king kaya katamong kultura, ang pong tradisyon kaya ni king probinsya, ay ni, at yun po kaya ni kaya katamong. Siyempre, muna masaya, fine. Kaing santungan ng kulturang Kapampangan for the longest mo abandon, aliya magagamit. Dapat ating yung vision ng Foundation for Lingap Kapampangan, ng FLKI, burine talagang mitalakad ng Kapampangan Cultural Center na dininandang lagyong santungan ng kulturang Kapampangan. Baluta mo na kapamilatanan ng pamisaupan keng opisina na ning kaya katamong gobernador na ning Governor Dennis Delta Pineda, with the assistance of course of his chief of staff Angie Blanco na metong keng kanakong kabalen mo naman king Bakulod, may realize yung project kay ni. Metong yamo inikaretang maka-line up a project na mika-partnership or cooperation niya in provincial government. In provincial government, etong yakareng bibye, concrete support kening santungan, pablasang akakit da na kailangan talaga kaya katamong probinsya na mika
santunganing kultura, museo, ang po pang events place, ne, para kareng importante okasyon na makaparik. One, ang pong pamangambul, promotion and preservation, enrichment of our culture as Kapampangans. Aparte po kanita, ma'am, syempre para po ka rin kabaluan da po rin kaya katamong kabalen na makatutok niya ni particularly din kaya ng kanya makanano po wari itag kaya katamong gewang kumaga pamakibaka bang kanita mo po apagtagumpen tayo ing aldo ngay ni makanano ya po wari kaulaga ing pamagmasabal king kultura ang po king tradisyon ng kaya katamong pakamalan labwad ing labwad Kapampangan. Intutunan yan, ni bayit ya ing Foundation for Lingap Kapampangan at meg-originate ketang kayang pibatan, ing pibatan ayapin ing Save Pampanga Movement. At yung Save Pampanga Movement naman, megin yang ibayit ya o meging resulta ya, ning kapag nasanda rin Kapampangan, deng ni talakad kaniti, na nung alitaya save physically ing Pampanga, ang poparembalen ng Pampanga from the devastation of Mount Pinatubo, yung meg-erapya niyang early 90s, dapat isalba tayo yung kaya-katamong language, yung kaya-katamong kultura. King kailang bata na niyang panahon, manibat niyang Mika Cultural Revival o Renaissance, king kaya-katamong kulturang Kapampangan, bunsod na ning kapag na masave itang soul, itang kasi sapat ing save me ing awan ne, itang soul na ning Kapampangan, which is our culture, may gumpisa itang vision na pero kalambat na it took some time. Siyempre, mas minunaya ing CKS, Center for Kapampangan Studies, at ika mo naman, keng sapni ng Cresot Literary and Cultural Foundation kanita, may ninap kami naman na makapag-contribute kami, kami namang tao bakulod, ne? Kasi karing kumipanganak, ne, kem Bacolor. At ngeni, oy ni, at chuyay ni, at akakit mi na nung misundo ing suporta na ng provincial government at deng nialiwang municipal mayors and city mayors ning Pampanga at deng aliwang Kapampangan speaking towns and provinces of Central Luzon, asal ba tayo ing kaya katamong kultura. Ding kaya nakan mapalyaring edanye balo ing eruption na ning Mount Pinatubo, pero siguro kareng kwento da rin karelang pengari, malino karela na napod na akaduana, di takta na may bura kay mapa na ning Pilipinas. And kapamilya, pauli yu po kayo pong matinakang Kapampangan na magmasabal king kultura, king tradisyon na po king kasalaysayan na nagkakatamong labwad Kapampangan ay ni po babalo de po balaos de po kumbaga itang singsing balaos yang masisinop and sana po dakala pa po rin kalupa yung Kapampangan kabalen na magmasabal king kakatamong pakamalang labwad ng probinsya ng Kapampangan. Ngeni po kumbiran nyo po rin kakatamong kabalen na manalbe ngeni na kalupa yu po makisan metong lapo at midwang sahop kin pamagmasabal po kin kaya katamong probinsya. Agkat bumisita karendara tanga panahon kaya ning santunganing kulturang Kapampangan, mitala ka dya po itang old building niyang 1915 at megin niyang eskwela, Pampanga High School, napon nakaduana kay Bata University of the Philippines, San Fernando. At may nga siraya iti at ngeni may reconstruct yung pasibayo at ini po replika niya nitang old building na baluta mo kaya ni po king Capitol Boulevard pilata na po ning Capital Town Mega World kasiping na po ning PNP headquarters malapit siya po Kapitolyo hindi katamang provincial capital. So po malagwaya pong painto na niya halika po malili. So, dakal po salamat kaya kayong suporta. Isdagdag kayo mo po,
kasi po sabi tamin po muna din nandin po kasabi tayo naman ni Engineer Fer Carlaw na pasalamat yung maragula aking provincial government na ni Pampanga, panimuna ng Governor Dennis Delta Pineda, ang po Nanay Lilia Baby Pineda. Ngayon po ikayo na po mensahe po kareni pong kaya katamong akakaduwangang sawup bang kanita po magiya pong posibleng metong kaganapang antikanin and mind you kabalen, metong ya po talagang masanting kaganapan nini, enyay kami nga doong mamson, kaya po pepay tauli-uli nga mga lagu kaya naman po nga ng bengi ngayon. Pasalamat ko kaning partnership, ne? Kayang provincial government, kapamilatanan ng opisina, na ning kaya katamong gobernador, ning lalawigang Kapampangan. At pauli na nining suporta na may lawas siya, yung pamamuklat ken santungan ng kulturang Kapampangan, yapin po ini. At meging masanting lareng kaya katamong proyekto at programa, king pamagmasusi, king bula na ning amanong siswan. Yapin po yung culminating activity ini at niyang milabasa na Domingo, aduwang Domingo, may language workshops. Minuna, kulitan workshop with Mike Pangilinan at yung kadwa naman, may itong naman lecture tungkol kay amanong siswan at yung kaya katamong mestro ka rin, yapin Kong Joel Malyari. And Giyan naman pong posible ini nga tago na ini pauli na po ni resolution na number 1993 ng provincial government na ni Pampanga. Uli pong kapamilatan na po nita may kumbaga may deklaraya ing last Friday na ning August anti pong aldo na ning amanong siswan. And itapin po kasabi na ni pamamuklat ning santungan ng kulturang Kapampangan pagmasusyan taya naman po yan bisaman webis pa ngani bukas sa papo Biyernes pero makanyan tamo po talaga kaiking karasking pamag masabal king kakatamong amano agyang excited tamo ne po ay tapo pasibay po dakal pong salamat kaya kayo karemyaliwang aguman at individual na magmasabal king kulturang Kapampangan sana po dakala pa po din kalupa yung matenakang Kapampangan dakal pong salamat. Salamat Rihanna. Oh, yan po. Yan po, speaking of kulturang Kapampangan, po ang tradisyon, metong po karang kaya katamong talagang abangan keniking labwat Kapampangan, di nga may aliwang festival, di may aliwang selebrasyon. And mind you kabalen, alimu keniking Pampanga, madarawon din nga kaganapan na rin, yan mo yung Sinukuan Festival, di may aliwang festival, Sabuaga Festival, yung Kamaru Festival, alilang mo yan keni magaganap kening Pampanga, uling pa uli da po din kaya katamong mga tenakang kabalen na magmasabal king kaya katamong kultura. Sabi ko pin po, agyangking aluwang kareng aluwang panig na ning yato, may kakaselebrasyon mo naman at enjoy dala naman din kaya katamong kabalen di may aliwang pamikatagun, pauli na ning karelang effort, ang po ning karelang pamagpagal. Inyangeni po, kasabi tayo ngayon punto ngayon niya, yung CEO na po ng London Barrio Fiesta na Sir Errol Isip. Ayan sir, Maya Paldo po kaya kayo, good afternoon po. Dakal pong salamat kin kaya kayo nga pamagmasabal king kulturang Kapampangan uling at sabi ko pin po na kayo po yung CEO na ng London Barrio Fiesta and pilan pong bulan na niyang milawas na niyang talagang hanggang yung CLTV po dinakin na kaya katamong kabalen yung kaganapan ken. Ngayon po nanong mag-inspire po kaya kayo para po idala tayo po yung masanting pamikatawag o selebrasyon ay taking aluwang panig na nga yung London. Actually, as a proud Kapampangan, I always been showcasing our culture, our heritage in United Kingdom. So itayong very, very proud ko para it's a brilliant thing to when I to Philippines or in Pampanga, itaing pera malasakit ko, Kimbalen. Ngayon po ngaldo ngayon, kaya kayo pong pambalik kaya naking labwad Kapampangan, kaya kakatamong probinsyang pakamalan. Nano pong sabi yun na finally, may kasantungan niya po yung kaya katamong kultura. Actually, it's a brilliant thing to bring back the memories of 1910 to 1940. Siguro rin mga tuwang ingkung tamo na may mag-aral keti, which is bring back the memories of our culture and our heritage. Which is brilliant. Para po ka rin kaya katamong kabalan, especially din kaya na makatutok niya ni kaya katamo, para po kaya kayo, makanano po kaulagay yung kaya katamong pamagmasabal, yung kaya katamong pamamyelugod, king kultura ang pang tradisyong Kapampangan. Dapat idake tayo po,
pong abereng anak comes to our culture kasi ilang kaya kata. Panay ako pong sasabihan na sana po din kalupayo pong matenakang Kapampangan na magmasabal king kaya katamong pakamalang probinsya dakal la pa. Ngeni po para po ma-inspire la din kaya katamong kabalan na makatutok ngeni. Kumbiran nyo la po na kalupayo midakay oras, midakay suporta, mamyesaup, bang kanita po magbala-balawos king kaya katamong kumbaga pag-istorya king kultura, king aksyon, king kasalaysayan na ning Pampanga. Well, and is keep sharing with our community, our cultures. Dakal salamat kang Aching Sonia Soto. It's giving me the opportunity share in kaya katamong kultura London Barrio Fiesta itself. So gagawa ko pa pong big more events in Philippines. So patse po may kail po rin ita po share tamo king kaya katamong kultura. And I'm very proud to say Sinukwan Festival, keep promoting it po. Gamitan tayo po katamong maskara. Pangkanta, akakit na po. Kung dakal salamat Sir Errol, king kaya kayong pamagmasabal po king kulturang Kapampangan. And sana po na yung tuto king London Barrio Fiesta, makumbira kami ka rin at adalayo kami ka rin. Dakal pong dakal salamat Sir Errol, king kaya kayo nga oras mo kaya kami. At syempre, kaya punto naman pong ay para po di na nakatapos pa pong karagdagang impormasyon nung nano po yung maging role na po ng santungan ng kulturang Kapampangan, king kaya katamong king arts, king culture, king tourism na po ng kaya katamong pakamalang probinsya na ng Pampanga, kaya betaya po ng tourism officer na po ng Pampanga is Sir Mike Castañeda. Dinadako po pamikatagot para batian po rin kaya katamong kabalen ang makatutok niya in live can see TV 36. Maya pagat panapan po kareng sablang kabalen tamo keng mabilog lalawigang Kapampangan. O hindi na po ing aldo ng nukarin maging formal ing pamiyaduangan na ning probinsya ning lalawigang Kapampangan through our governor po, Governor Dennis Delta Pineda, ang po yung kaduang kaya katamong gobernador, Inanay Baby Pineda. Ang po ing pamyaduangan o kambena po ning Arts, Culture and Tourism Office, ang po ing Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated at ding sablang pribadong sektor, mga gobra para kay ikasulong na ning kaya katang kasalesayan, kultura, ang po ing kaya katamo pong sining. Ito yapin po maging posibleng kaganapan na ini nung alita mo po pamikasaw pa na po ng private ang po yung public sector, particularly po kapamilatan na po ng provincial government na ni Pampanga, panimuna na pong Governor Dennis Delta Pineda, ang po inanay Lilia Baby Pineda. And sir, sabi ko po nandin na ining bengi ngayon ni masanting niya, mga malaguyang selebrasyon. And sabi ko po na kering bisita tamo ngayon, mga timyas lang dalaga ang pong mga tika sa lalaki. And ayun po, Sir Mike Castañeda po, magpatunay na talaga naman din Kapampangan, mga tikas lang po, mga timyas. Ngayon po, nano po bahalak na ning kakatamong Arts, Culture and Tourism Office, kaya pong pangabuklat na po ning santungan ng kulturang Kapampangan. Palagi tamo pong makasarya para keng santungan ng kulturang Kapampangan no nano po yung pamangailangan Kenny. Lalo na po reng makapag-exhibit reng kaya katamong Kapampangan artifacts ang makapag-ukul po keng kasalesayan na po ng probinsya Kapampangan. Ang po of course para i-promote tala reng kaya katamong local artisans na of course, din kaya katamong pong mandukit, kaya keng guagwa, rin kaya katamong gagawang parul, din kaya katamong sikat at pong bantog fashion designers at sablang artisans na nung nuka rin mamilang dangal at pamagpakilala lalo keng kaya katamong laing Kapampangan ang po keng mabilog a Pampanga. Sir Mike, just a brief overview, nandin po pagkwentuhan mina, karetang 8 probinsya ketang 8 trace na nitang kaya katamong saan king Philippine flag, ing Manila, ing Cavite, ing Laguna, Bulacan, ing Nueva Ecija, Tarlac, ing karetang 8 areta, ing Pampanga na mo kano, ing alam mo seyo. Ngayon po, nano pong asabi tamo na ay ni finally at yun po ing santungan ng kulturang Kapampangan. And asabi tamo po ba na magsilbi yung ining antimong tourist destination, ali mo para karang kabalen, nun para karang kaya katamong aliwa pang kababayan naman one pin. Dakal tamo po, ating tamo pong mapila na museo, kaya ni keng probinsya ng Pampanga, o nang din pong aliwa.
payandarano po o operate no po ng pribadong sektor. Ini po one of a kind ya, pauli na ning atin niya pong pamiyaduangan in provincial government of Pampanga, ang po yung pribadong sektor. Anya ngini, ing offer tamo po talagang kalubyo kaya ni Akitsu nung kanya menibat ing laing Kapampangan, nung kanya menibat ing lalawigang Pampanga. So, ini po agkatanda kayo na pasyalan niya uling formal at opisyal niya pong makabuklat ing SKK o ing Santungan ng Kulturang Kapampangan. Alimo po kaya katamong Kapampangan, nuneren kaya katamo pong kalugurang kaparang Pilipino, ang po rin kaya katamong international tourist. Bang lakwas deng akilala ing Pampanga, ing laing Kapampangan, bang aluguran demo naman ing Pampanga. Sir, kami po maragul kaya kapasalamatan kaya kayo po yung public sector, yung private sector na may duwangan ko pong sa bang kanita ay ni po maging posible yung metong kaganapang ati kanini and nano po maring akakit yung maging role na po nini para po kaya katamong nasa uling kayo po ding aktibidad yu talagang akakita naman makaparikin laging kaya katamong preservation kaya arts, kaya culture, kaya tradition, kaya tourism na ning Labwad Kapampangan. Nano pong akakita mong maging role na nini bang kanita talagang sulong tayo pa po in kaya katamo nga pakamalang Labwad Kapampangan. Mumunang daily, ing primero unong kaya katamong pagnasan para uning binuklat tayo ini karen kaya katamong kabalen, bang ren kaya nakan, lakwas deng abalupin, kilala, ang pong luguran, kawulan, ing kaya katamong kultura, pakibaluan deing kasalesayan na ning Pampanga, ang pong kung nino ren makapag-contribute bang lakwas yang makilala ing kaya katamong lahi. Ito pinabanggit ko rin kaya katamong local artisans, din kaya katamong designers, painters, din kaya katamong sikat photographers and others na local artisans. Ang po pang metong pa, hindi kasi makapag-drive yung tourism. Alim mo ka rin kaparatang Kapampangan, din kaya katamong kapwa Pilipino, ang po rin other lahi, din kaya katamong foreign tourist, bang puntalan de, ini kaya katamong Santungan ng Kulturang Kapampangan, ang pong ila mismo akilala de at promote de through word of mouth. In kaya katamong kultura, ang pong history ng Pampanga. Ito po na kambeda po din kaya katamo nga kabalen na manal bengeni po datang makasubaybay kaya katamo ngeni. Pasalamat kaya pong dakal kaya kayo pong magmasabal para po king pangasulong na po ni kaya katamong kultura, ing tradisyon, ing kaya katamong turismo kaya ni king Labwad Kapampangan. At sana po dakala pa po rin kalupa yun na talaga namang matenakan mag-effort, magpagal bang kanita. Dito tutugay pang inerasyon akit de at subaybayan ining makanano ya kalagu ang pong kagrasya in kaya katamong probinsyang Kapampangan. Yan po, kumbiran nyo po rin kaya katamong kabalan, particularly rin kaya nakalupa yun po magmasabal laking kaya katamong kultura. Sibayo po, karen pong kalupaming Kapampangan, lalo na den kaya katamong kayanakan, den magaral, den kaya ka na magobra, den makastay ka rin baleda, o ini, makabuklat ne para kaya katamo, bang lakwas tayong kilanlan, nung nukang tamo menibat, at nung nanuya ipaingag yun ng i-offer, i-contribute ng laing Kapampangan, kay lakwas ng ikalagu, ikasanting, alimo ning kaya katamong probinsyang Pampanga, noon ing mabilog, bansang Pilipinas. Ini po makabuklat siya, kaya pati nga po niya po para po kaya kayong bisitahan, ala pong bayad Kenny. Mabiyasa kayo at ma-entertain kayo, karen kaya katamo pong artifacts ang makadisplay Kenny. Nga po pasibayo, bisitahan niya po yung kaya katang Santungan ng Kulturang Kapampangan. Kenny po, malapit siya mo po Keng Capitol. Ay po, dakal salamat Sir Mike and paabot siya po karen kaya katamo nga kayabe kaya provincial capital na ning Pampanga kaya kami pasasalamat uli po talagang masaya kami kaya benging ini at sana po we are looking forward to the more activities na idwang na po ning provincial government Cambay po. Dakal salamat. Dakal salamat. At kaya punto po ngayon syempre speaking of magmasabal, ayun po, ulit-ulit kata, kaya pa magmasabal kayong kulturang Kapampangan, po maging posible talaga yung kaganapang ayni, nung aliwa kareng taong ayni, anyapin po, marapat mo po na pasalamatan, tala para kayong karelang darake, sa apong suporta kayong kaya katamong karang kaya katamong activities na darawon, ang pamikatagon, bang kanita po, apas lang tayo, kung makanano ya po kalaguin kaya katamong probinsyang Kapampangan. And ayan po, kaya ni pong benging ay ni talaga na mga lagula rin kaya katamong bisita, mga timyas lang yan po, mga tikas, ding at kaya ni ulipin pong metong yung memorable, metong yung special aldo ini, para king beda ring balang kabalen, ulipin, aliwa mo yung history na ng Kapampangan, ing makapantindayag kaya ni, ing
makapaslag nung aliwa ding may aliwa pang kaganapan, ding may aliwang talento, ding arts, ding produkto daring mga galing ang po talentadong Kapampangan. Akit laki ni kisantungan ng kulturang Kapampangan. And speaking of matenakang Kapampangan, kaya betaya po, ing metong kareng talaga ng mga mag-exert effort, alim mo effort, na itang physically, pati itang financially para maging posible yung makanini. Kwento da po din kaya katamong kayabe aking FLKI na for the longest time, ini pong metong amatenakang Kapampangan na ini talaga namang midadaki yung financial support. Bang kanita magbalabalaos in operation dari mi aliwang aktibidad. Ay ni po Ms. Candida Gomez. Mayap mabengi po kaya kayo. Good evening po. Ay po, bayo po yung sabla, batian nga po rin kaya katamong kabalen na makatutok ngayon at manalwe, kaya ni nga pangabuklat na ng santungan ng kulturang Kapampangan. Maya pabengi kaya kayungan. Nano pong sabi yun na finally po, yung kaya kayo pong kapamilatan na po ng kaya kayong BBS-SAUP, ay ni po may buklat nga po yung santungan ng kulturang Kapampangan at eta na pigugunaman, eta na pigaganakan, yung pangasalbana ng kaya katamong kulturang Kapampangan. Of course, very proud ako nung makita ko dahil apin iniingi eskwela nung nukaring ko may graduate. Kalupa na pong Engineer Ferkailaw, president na po ng kakaklase po yung Engineer Ferkailaw. Alam pong kasanting na ining lugar ay ni aparte king Megiyang Avenue para king kabias nanda king pamanubog karing mialiwang mga tenakang kabalen ay ni magsilbi na yamo ng mga avenue para king preserbasyon na nagkakatamong kultura. And ikayo po, sabi dapin po, for the longest time, malwata panahon, ikayo po, metong kayo karata talagang magdake sa suporta para karing mialiwang aktibidad na ng FLK ay ding mialiwang aguman, mga makaparikil king pang preserbanan ng kulturang Kapampangan. Nano pong mag-push kaya kayo, nanong mag-drive kaya kayo para po talagang pag-effortan tayo in kaya katamo nga labwad Kapampangan. Siyempre, buri ko ring metong mi-graduate king Osebad Santos at balo ko kening proyekto nga ini ma-preserve ya itang direction naning kulturang Kapampangan. Kahit po, balo ko po maragula ka pasalamatan, aliwa mo din ng aguman ng FLKI, ding hanggang Kapampangan po, uling pauli yun po, megiyang posibli, ining pangabuklat na po ng santungan ng kulturang Kapampangan. And saan mi po, balo mi naman po, hanggang alimi po, isit-sit kaya kayo na magbalabalaos po yung kaya kayong suporta para kareng anti-kanining kaganapan. Ngayon, po na ano pong mensayo, kareng kaya katamo nga kalupang ang kabalen ng Kapampangan, na kalupayo po, magmasabala, at midake suporta, king kaya katamo nga pamanyulong ang preserbasyon king kaya katamong pakamalang labod Kapampangan. Kako sana ituloy tamo ing suporta tamo kening proyektong gewana derening kening Kapampangan para lalong maging close tamo bilang Kapampangan. Kasi kahit ati ko Manila palagi ing puso ko ati yu Kenny like ngeni bengi na ati ko pa Kenny buri ko kasing witness ining blessing at opening na ning santungan ning kulturang Kapampangan. Ayan po ne, dakal pong dakala salamat king kaya kayong pamandake oras para po kening kaya katamong pamikatagon and ayan po. Ay ni po mapilang mo pong pinandit. Bagumpisa na po yung kaya katamang programa kaya niking santungan ng kulturang Kapampangan and pasibayo po ako yung kaya kayong talasuyo, Liana Kanilaw at yung pusong makabalen.
Maya pakaurasan po kekongan. Maya pakaurasan po kareng ganaganang besitagon keni pong aktibidad tamo kay kapag masusyan ning tulaning amanong sisuan. At diskumbengi kay katamuan, Labuad Kapampangan, kay kayong hanggang mga lago, mga santing nga Kapampangan. Nantin pinandit, nantin bagya, ikit tamo, ing pamamuklat, pamamindisyon, naning santungan ni kulturang Kapampangan. Mga ka-proud, Tita Maluwat Cecil. ang kanina po. Yapin, ikatupara na nandin, as ng kanyaman piraramdaman. Yes, at ikita mo po ne, dakal ka rin kaya katamong kabalen, iba't ka rin mayayaliwang aguman, iba't po ka rin kaya katamong cultural workers, rin kaya katamong local artists po, tinagun labang akit na po, ining historical event po, amelyari, ngening Aldo. Pero bukod kin pamuklat, naning santungan ning kulturang Kapampangan, baliyo pagmasusanta mong ini, ing pamipupos, naning pagmasusanta mong bulan ning Amanong Siswan. Oh, to give you a briefer, anyang August 20, Mika lecture workshop, Dikil Keng Kulitan. At anyang August 27 naman, Mika lecture workshop, Dikil King Amanong Siswan. At ngayon gabing yan, ating importante maulaga makabaldugan na okasyon na dapat tamo talagang tagunan. At nandin po, tinggap tana, yung grasya na ning ginune po. Ngayon naman, di nantana naman pong puge, yung kaya katamo pong pambansang lawiwi at katanda ko pong tikdo. At siyempre, katukoy na po ng pambansang lawiwi. Siyempre, ikantataya po ing himno. Himno ning Kapampangan. Manatili tanga po makatigdo para kareta nga dungareta. At ngeni na po ita. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisinig, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay ginatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at karagya, kailan pa may magtitindig, luman ang araw ng walang pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kapampangan mi sakwak, hinglegwan naning alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugod, karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabalen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, kilubing pusumi, atin kang dambana, luit ka, palsintan ming Kapampangan. Luit ka,
Kapampangan sa leninleguan, Kapampangan sandalaning katimawan, hilugin pusuni, atin kang dambana, luid ka, palsintan ring Kapampangan, luid ka, palsintan ring Kapampangan. Malyari. Aduwang dekada na mahigit, minuna lang mikanta. Dindamtala emuitang Kapampangan, linuwalyeng social media, mi kamiyala luwan paralan emu city, nune pati keng YouTube. Pero, ikayong ening kaorasan, uli na ning lugod tamo keng katamong labuat Kapampangan, dandamantala, akitala, makiindak kayo, makikanta kayo, world famous with millions of viewers, in katamong sarili, ala ng aliwa, Arte Santa Rita. Manyaman o keng kumuwikit, saksi kuking lupot ng at habiasnan, pagbaragul keng matela, kano tayong Kapampangan. Yening maragulako, akakit kula ding niyayaliwang tao, pagmulalang kriing malagong probinsyang tapo. Abe-abe talang at katan, the whole world ay narong kababayan. Welcome to Pampanga, Malaos, Coco, Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Different more places to go, and have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world that's fabulous scenes, Pampanga, Philippines. East of the beach, more water, leave us here in Pampanga. you would surely lose your sanity. Come on, everybody, say, Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Different more places you'll go, I'm gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world that's fabulous scene, Pampanga, Philippines. Tagalungan ikaw mo, porang karaya, tubuan ng galaw, pamigadakan, Mexico. Puro sa simoto, sa alas sa sarita, sa luwis, sa tutuba. Kapal nila,
dakal salamat may pabengi po ikabi po ding Arti Santa Rita. Impong kantang dindamyu, ing title na po Pampangaye. Impong produce kayong kanta alang aliwa po nung aliwaing provincial capital of Pampanga through the Office of the Arts, Tourism and Culture of Pampanga, which is now headed by Mike Castaneda. Luckily, the song we created is about Manyaman, Pampanga. So we all know that we are about to be proclaimed as the culinary capital of the Philippines. Now, congratulations from Arti Santa Rita, congratulations to the Cultural Center of Pampanga. You know, we can feel like you, we love our culture in Pampanga Nepo. Anyapin po, gagawan tamo po ining museum and all the arts and cultural activities because we love our country, we love Pampanga, we love the Philippines. Ladies and gentlemen, this is only like the third or fourth time we're going to perform this song. We wrote a song called I Love the Philippines for all of you. Believe in love at first sight, that captivates your heart. Not just what your eyes can see, something invisible touches your soul. Experience Filipino hospitality for all the world to feel and see. More than 7,000 wonderful islands all in you. It is everything you've imagined and so much more. If you're looking for love, experience and memories, there's no other place but the Philippines. Mabuhay! Mahal kita. Love the Philippines. Say mabuhay. Love the Philippines. Say salamat po. Love the Philippines. Say tuloy po kayo. Love the Philippines. Say mahal kita. Mahal kita. Let me show you around the side and talk to yourself. See if it's true. And hey, you might fall in love too. Woo-hoo! It touches your skin. Feel the love that comes with it. We're getting on now. Experience it with us. Eat with us. Free shopping with us. Sing with us. Philippines! Going to places you've never seen. Amazing places. Little frequency. 3 stars in the star. Let this song and say, I love the Philippines. The whole world knows our love for music. Let us sing for you. Only the sweetest melodies in perfect harmony. La 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 la. Hello world, we have a song. Come on and listen to our music. Come on, let's sing along. Together we can do magic. La 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 la. Have you ever been in love before? Taste the food and many more. People treat you like family and make your dream a reality. You find what you are looking for. Embrace the beauty and shining mountains and the sea. For I love you. I love the Philippines. We say mabuhay. I love the Philippines. We say salamat po. I love the Philippines. We say tuloy po kayo. I love the Philippines. We say mahal kita. Mahal kita. While you see the spectacle falls and love and takes over, I still play your role. The song is silent, written out. You got the shine and the time is now. People who reach you in time, change your life and make it over fast. So what you waiting for? Stand up and in the floor, make it dance. Don't waste it, this is your chance. Everybody loves Filipinos. Everybody loves Filipinos. Everybody loves Filipinos. Come on, everybody, come on, shake your body in the Philippines. You are so Love the Philippines. We say mabuhay.
Salamat, Artie Santa Rita. Paborito nung Kairen. Panenayan ko na mo, mga paindakla eh. Paborito nung kanya-kanya Tita Cecil din, sigurado ko. Baloy po neng akakit pong mag-perform dek Artie Santa Rita. Agad kong ay apin den deng identity tamo apin den Pampangan eh. Isipan nyo Wow, nyapin lalo ng mas marakal. Deng meka kilala ka rin Kapampangan. Uling emo kay Tiking Pampanga. Linwan na Pampanga Mintala. Kaya ngaliwang bansa. Uling dindamdala ikitong magkanta. Nyaka, yun yung bibalik lang kayo ni may gawaya pa itasidi ng pamanuli. Uwa. Pero kenda king ini, Tita Cecil, ating kong kilalang diwata. Ay! Letagan TV. Ay! Itang Kapampangan. Mas kinano yung pangaspeto na rin kaya katamong period na namin amblot. Oh. Mumuna yung Kapampangan. Okay. Eh, pauso itang diwata. Itang diwata nga ita. Ay, atin niyang lulutong letter P, balom niya. Ay, ali. Pero pakita kay ngarayat, atitan diwata kayo ni. Diwata Paris, tang kay Manila. Ali, atitan diwata. Mas masanting iluto na. Bakit? Akaki mo rin mga santing arene, yan po mga lagong arene. Sabihan ko kaya ka, isulinawin na yan, mong sagli makagawa yung kanto. Isumigin kaya chintes. Abalo ko na. Kung may wala yung chintes. Oy, cha! Isumigin na yung chintes. Sagli sabihan ko kaya ka, makapangaway nga mano. Makagawa yung Nanong haus kanta? Pulosa. Pulosa. Ayan. Etane palwatan. Wow. Ipakilala tayo Diwata ni Kulturang Kapampangan, Reni Salor. Balen Kapampangan, miyumang magsayaya, uliging kultura, ing magagambulya, kapamilya tanda, ding mamuntukan ta, among dispuko po. Malakpak ko sana. Atse ya dara, papa apu ingkong, ingkul tadamu, tine magagambol, palakpakan tada, mismuyat mumusbog, lingapan tayo sa pakamalang lubos pon, uling ing tutuna, ot kumo sabihan, ing maltang amano, undap-undap niya yan, kapamilatan yu, mitipon tamungan, palakpakan tayo, ingke katang lalawigan, munta ko paketi, kening harapan iyo, itanang Madam Tess, yang palakpakan iyo, ing laguna't leguan, paindis ko po, benging Diyos ke kongan, lalot ke kayo po, pupugayan kya rin, itanang Ma'am Sonia, ang gampang bisya, Diyos ko kalaguna, o teme pagmasdan, mayamo ng lupa, antineng kakambal, Marian Rivera, punta ko pa keti kumokoduang, uy niing nga mano, dapat tang suyuan, eya malumpawi, eta magkulangan, nung ika at ako, saup-saup tangan, at sedara baba, koya at sengena, geni at syuta mo, pag masusyan taya, ingamanong suswan, at kekatang kultura, ketiking santungan, pilming mi buklat ya, dakal magprograma, mi buklat sandyuman, ketiking santungan, ning kulturang pakamalan, pugayan de pamu, kaku de putinwang, ikandita Gomez, palakpakan yengan, malaguyang mutya, pilming sasaubya, king maltang amano, kekatang kultura, at eyang mitawli, ing emeritus na,
patawad po among nung magkulangan niya. Ining talasuyo, bistat malatiya, nga nang apong seto, pero maparasya, a.k.a. diwata, iyapuing mo muna, kulturang kapangpangan, pakamala na ya. Inge po manatpat, kinabsin ako man, ot bala mo yata, medungkot ko bilang, masdan ni Ma'am Cecil, malaguyatiman, uling puso na, tutuyang nilamnan, ulining amano, kekatang kultura, pakamalan yesa, anak ampo paping matwa, tatanging panahon, mibulalag tapa, kanupaing yapin, kanitang minuna. Yan, agad kaya kayong ampo, kaya kayong pesitagon ngayon kabegyan, ining kaya kayong talasuyong, pakamalan dayat luguran, ingamanong kapangpangan ating kultura tamo, uling yaing Eden, daring bayaning ng ating buwang. Dakal pong salamat, ing kaya kayong pong talasuyong, ing diwata, ing kulturang kapangpangan. Dakala, salamat. Istuyang isubin, diwata ng kulturang kapampangan, malagad na lamo, ding mamulosang on the spot, Tita Cecil. Balo mo yan. Agyo mo yan, Jode. Ay, ako agyo yan. Wala ako sana, agyo mo nga. Aliwa ang klaseng talento, ing agyo na ng kapampangan. Imaginan mo, on the spot, makagawa yung kanta. Gawa ng kanta, appetite na lang. At nepong kanyaman daramdaman, Kimbalugbog. Inga manong si Swane, Father Resty. O, alawin mo na, nag-thumbs up kay Father Resty. Akaki ko lang, mga pakundulang makanya, no? Bala mo trio, yan naman yamong bawol, yapong seto, ang po yamong Resty. Kulang na mo, pati ilang magipulosa. O, kasi niyang panahon tayo, niyamong. Oo, kasi malagad na naman daramdaman din. At saan pa mo katimit mga pampangan ni Diwata. Palakpakan tayo pong pasibayong diwata ng kulturang kapampangan at ngayon ikindakin ng kikatawang programa, pakiramdaman tayo po ing maging masanting magsalita na po ng presidente na po ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, daling ano ba nung NEPUI, Engineer Fer Kailao. Biniglayo ko po. Pero keng Kapampangan na hanapin, keng Leong, keng Tigre, ako tatakot, keng Mike pa. Ali ko po tatakot. Yung totoo na, maglapo po among, ngre-respeto ang tamong obispo tamo yapong seto, maglapo yung tula, na among Resty. Ikaming keng FLKI, kambera rin ka na akong kayabe, yung Ma'am Lou, Ma'am Sonia, of course, Ma'am Tess, Sir Irwin and Attorney Noy. Pagla po yung tula. Huling ngayon kabing yan. Finally, sa wakas, oy nina, nanupata anaping Jody. Nanupata, api na yung umpisa, may bayit ne, yung santungan ng kulturang kapampangan, kapamilatanan ng maragula suporta na yung provincial government, at yung my friend, Attorney Jun, no, balo na, makanano kasakitan, yung dadaranasan tamo, ang po ay board member win-win. Na po, dakal po salamat kay suporta. Ang po kayong katang governor na Mira Tangkeni. Pero at yun man po kening kayang tourism officer, Sir Mike. Dakal po salamat. Karengang Gampesi Tagon, nening kabengyan. Era ko nga po asang bitlan, no? Dengong malugod kay kulturang kapampangan. Pasibayo, bumusbong, no? Gening bengi, pasibayo, gimbol tayo. Sana ini dagulya. Detang hanggang sasaw keng mga labasan activities na ning Foundation for Lingap Kapampangan. At chula ketereng sponsors. Dakal pong salamat. Ing Mega World, Robinsons, nepo. Ampoing CNE Publishing, at chula po ken. Deng mestra at maestro, taga-arayat at chula po. Taga Pampanga High School at chula naman.
dako nga puwasang bitla. Huling tutong may matula kami. Magla po yung tula, pablasang itang tagimpan paninap dareng meni muna kay Foundation for Lingap Kapampangan. Balo ng Father Restini ang poyamong seto niyang labanan tayo yung lahar. Karinya pumibait. Huling yung sasabihan na po kanito lakotano rin Kapampangan, dalatan na Mindanao, Palawan, Keniking Nebay siya, nung pepay yung tulutan tayo po mo, alata po keti. Pero ngeni, keng Leon, keng Tigri, keng Laharpa, yan ang among resti kanita, ang po among seto, ngeni po yung kultura tamo, yan naman kaya katamo, di nang pansin, saup-saup, kaya katamo ya po ini. Kaya lagyura po rin Board of Trustees and members ng Foundation of Lingap Kapampangan, pasalamat kay pong maragol, kaya kayong panyatang, karang hanggang susuporta kening endeavor ay nining Foundation for Lingap Kapampangan. Dakal pong salamat, maya pabengi po kaya katamo. Ganyan Diyos po. Dakala salamat po, Engineer Fer Kailaw. Kanyaman na yata ni tampenga ng Engineer Fer. O ne kanyaman, ingamanong inapsena kaya katamo, Jody. King kanyaman na ating mapilan may kalingwan. Ali, actually, kalingwan, uling lapo-lapo yung puso, balo na retang, na sinabi, sabi ang tala kasi, di na nakatansyan. Opo, at siyempre pong ngayon kabengya na ini, ang nakatamo pong karakalkoy ang mga santing at ching mga lago, ngayon kaurasan na ini, ano pong kasanting ating manburi na sabyan, mag-enjoy la po kayong katamong aktibidad ngayon Aldo, Tita Cecil. Okay, ngayon naman pakaramdaman tayo po, pamaglalang mensahe ngayon kaya balo, palang opening remarks, pamaglalang ang mensahe. Yes. Ating mamye po kaya katamo nga mensahe, metong niya po nga kainakan mo naman metong niya mo naman po kareng asabi tamong gagambul king kulturang Kapampangan at magmasabal anti mo pong chairperson na ning Committee on Tourism na ning Provincial Government, First District Board Member po, ala pong aliwa, Board Member, Crisanel Winwin Garbo. Palakpakan tayo po. Dakala salamat. I am so humbled to be standing in front of everyone. Kabenya na ini. Nako pong kaswelo. Bilang pong representante na po ng alimu, probinsyang Kapampangan niya po. Kaya katamo kang kaya na Keni Pampanga. Panena po sasabihan ka na akong na win-win na. Ing pala mong torong may kakalaman niya duro kuya. Onengkeng sobra siguro pamagduko. Marina po muli. I am so humbled to be in front of all of you. I know that you're all very accomplished in your own right, and I am just a mere talasuyo po rin ka na pong kadistrito. Mumunang distrito na hindi ka lalawin. Siklod ko po kakayungan. Mapalyari po, I'm only 9 years old, but it's been 14 years I started my service in the public here in our province. Dakala salamat pamamiyay po maya payo na po. Bibigyan ko mo naman po ito surfer. Salamat kayo pong work na gawa po kaya katamo cultural. Karen po kayabe na magserbisyo. Kaya pong lalawin ang Kapampangan. Nare-representante na po ni katamo po. Malugod, Governor Dennis Pineda, Kening Kayabe, Abukal, naning 3rd District ng Pampanga, Attorney Board Member Las, Mayap, pengi po, eka naganang pesitago, katamo po, bless. Culminating activity katamo bulan na ng SIS1. Maswelo ko pong mamarap. Ngeni kayo. Uling po ako, mag-umpisa kong anak po. Ing Kapampangan at syune puso ko. Megparagul po ding baba ko, ilola ko na many batang magalang Pampanga. At mabala po din na king baryo.
It brings me immense joy to see all of the Kapampangans work together para pakamalan ang katamo pong lingwahe. Maulaga po ang aktibidad ni Bang abalaus ka po, kaya na mainyulong, pamanyalitang amanong siswan, Pampanga. Responsibilidad mo po na siguraduan, aantin dyan, at paulagahan, daring kaya katamo pong generasyon, ingke katamo pong amanong siswan. Today, as we celebrate, let us come together to share our love for our beloved language, Kapampangan, and let us listen to the stories and participate in the activities that highlight the beauty of our language. Pipresenta kaya po ing sarili ko, bila pong manalakaran mo naman, para ka rin kayanakan, at gamitan da po, ing kaya katamo pong kaluguran na amanong siswan na Kapampangan. Bilang panalwi po, buri kong pasalamatan, ding ega-naga pong may organisa at pesitagon, kaya ni pong kaya katamong kapag masusyan, para king amanong siswan. Abe-abe tamo pong ibalawos, ing pamagpaulaga, king kaya katamong kultura. Dakal-dakal pong salamat, at luwid la rin Kapampangan. God bless us all po. Okay. Dakala salamat. Anay kasanti nga palayo yung kay katamong board member Quizanel. In totoo na mas malo dahil kaya palayo na eh. Nya ako na, nino yung Quizanel ay niya ako. O yung balo kong garboy, win-win eh ako. Iyapin po, win-win in palayo na po ni kay katamong board, yung kay katamong first district board member. Ayan. Okay. Pero ita mong Kapampangan bukod kayong pamagpolosa. Atin mo namang letter bimpasibayo ing biyasa tamo naman. Ay, nung reng... Puputungan do pang corona rin. Kay Katagalugan, ita mo nga may karal tamo niya, pata kay balo tayo itang atin lang makaputo nga laurel, kay karelang buntok. Itang Kapampangan, kukoronahan dala, atin lang pampasiklodan natin seremonyas. Potang putungan dala. Ngini, para makaramdam la manakit la, Jody, malyari mo mong pabaluan nung nino yung tutuke. Ing tutukita mong mamye gali mamawes siya. Ating mamawes ang ini, metong yang poeta Laureado. Ninia at sing malago? Wow, ini po, ing pengari ng lalaki, yung maralasta mo pong daramdaman kanita, neng mamawes siya, makatula na ikwana po, ning anak, ing geling anak ing pamamawes siya, ning kayang pengaring lalaki. Ausan kepoy poeta, Laureado Vel Garcia. Matulakeng mipagkwento, ketang metong aluklukan, kaumpok ding kayabekong manalbeking katatagan. Kabod na mo yung lagyo ko'y nausdeking piyarapan, kubalong kabilang ko, karingwatas ning kabengyan. King kanakong pangapalpak, metarantay kaisipan, at abili keng melaos itang bote ning mineral. Itang manit putol pakuan, akan akong gigigutan, pigkamalyan ko parugong, asubuing pibalatan. Bayo ke po umpisanin ka na akong puwesyang pemansagan kong mga Pampangan ka. Bibiyay ko pa mo po yung maya papuge, pangamong. Apo po, karing manong kulang tamo at karing sablang pesitagon. Impong puwesya ko, pemansagang keng mga Pampangan ka, bilang kapag masusyan, king aldona ning amanong siswan. Mga Pampangan ka, nung mibait kaking labwad, ning maltamong lalawigan, at kukuri king uyat mo, ining dayang Kapampangan. Nung ding taong kasabi mo, metong kayo penibatan, tandanan mo sana abe. Dapat kang mga Pampangan. Dapat kang mga Pampangan. Uling dingke kang pengari. Mamaltok lang Kapampangan at ding pibumpunan deti. Dapat kang mga Pampangan. Uling yaning manang sabi. Asukat mong pakamalan. Ningita mong mikibandi. Dapat kang mga Pampangan.
pan maramdam ketiyato, ing sunis ng sarilegwan ning mahalan tang amano. Dapat kang mga Pampangan, ipakit mo ketiyato, ametong kang Kapampangan, Bisayat Ilocano. Dapat kang mga Pampangan, ulingin niyang isaldak ne, ning ginuing Babilonya yan ning amano ng binye. Dapat kang mga Pampangan, lakwas neng pakisabyan me, banking kekang panigapu, muling ityang masalese. Dapat kang mga Pampangan, uling emo ikarangal, ting amano ring banyagang king dila mo makapugal. Dapat kang mga Pampangan, palto mo yung kekang masabal, king salitang bandita mo, asukat mong pakipagkal. Dapat kang mga Pampangan, uling ing pangatao mo, makikilala yae mo bilang tunay Pilipino, nunay bilang Kapampangan, abulalag na king yato, pasari na ning kultura, ning tradisyon at amano. Dapat kang mga Pampangan, paning amanong dalise, lumabong yat manyampaga at manyagiwas ke. Dapat kang mga Pampangan, king bansikan at tumibe, ing pundasyon ng miminat, bayang sikan at tumibe. Ing ning na ning amano, king baneti bubus madda, lingapan niya't palablaban ning kundap-kundap ng sala, pablasang nung enesunlag, etane akit bitasa, laklakane nitang dulum, at kanitane mawala. Gingkas kepo. O Jody, ampong Jen. Od bala mo ata, pati ita mo may bug ng mamawesya. Ninong nga gagana ka mo, Tita Cecil, king amanong inapsening May kabaya mo buwak. Utan sa ikit kay Tatang Felix Garcia, ang poeta laureado. Baloyo itang Kapampangan. Metong pa'y nga ganak ako. Impengari atin niyang pikanta-kanta. Unang palagi ako yapong Felix, kanta-kanta niyang panahon na ita. Imbes na magkantaya, poesya hanapin maning gagamitan na para matudtod yun. Yung pegkainap ng house ka rin po, at ang patuturan may nganak. Wow. Mamawesya yung nga may patutudyang agad itang vel. At balo na yung Maring pamamawesya. Kapampangan nila magaling kayong poesya. Ewo, pati kayong kanta. Yapin niyang suli ng Felix Garcia, biyasang mumuwesa, manibatanak hanggang tata. Uy, tayong meto nga bagay at akalingwan, pero lumipat tapa. Lakwan tayo pa yung poesya, huling ikita na lagelingan, ngeni munta tamo king suni sa poking kanta, nino tawaring Kapampangan ng emeragol keng pagtumaylan ning kayang ima. Peg tiriring na la. Gusto yung term ko, peg tiriring. O tumera kas tumikiriring. Balo mo kasi, ne. Ining kanta ngayon ni dapat anak ka pa, balo mo ne. Kapampangan. So may balo yun? Kapampangan. Kasi balo mo mabagal yung Kapampangan, bakit mo? Hanggang yan ni, pantunani. May yakit. Hanggang yan ni, pamahiya kita ta. Ikit siya. Potang mabiyokla itang sikreto keto. Huling may yakit ne. Inke katanga mano, malawot na yung mawala. Nyam mekad, mayakit ne. Nano yawari, yung kanta nga yan? Pakaramdaman tayo pong yan ni ing rendisyon ning ating ko pong sing-sing ibat king R&B. Ibat king kaya katang pop, R&B singer signed under Sony Philippines. Opo, lawan nyo ne po, ing kaya kataing magkanta, kaning kantang ay ni metong na yung national talent mo, aapag maragol. Alang aliwa, nune Nix Nasal! Ating ko pong sing-sing, metong yang timpukan, amanakayiti, Kindong ibatan, san kan keng sinino, king
king metong akaban, mewalaya iti, eko amalayan. Hating ko pong singsing, metong yang timpukan, amanake iti, king indungi bataan, sa kakeng sinino, king metong akaban, mewalaya iti, eko amalayan. Ing sukal ning loob ko, susukdol king banwa, mikoros kong gamat, baboning lamesa, ninumang manakit, king singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuya keka, keka. Ating ko pong singsing, metong yang timpukan, amananay Indungi bataan sa kaseng sinino, king metong akaban, mewalaya eko amalaya, mewalaya eko Dakala, salamat. Next na sal. Palakpakan tayo pong Pasibayo. Pagmaragol tayo pong Kapampangan artist. Mega patuki ko, Jody. Makanya na, na kung may patutut, lalo kung may gising, king kanta kanyan. O yan, pero eba mamayari, magbalik tayong Pasibayo. King Pama Moesha. Ba, rin kaya nakanbuwari. Kailangan manakit tamo ko retang antigo. OG, original. All great, all grand. Yes. Awa. Bakit- Pero buri ko nga balo, Tita Cecil kasing resident historian tamong Heningaldo. Pag poeta laureado ya, nano pong buri ng sabihan? Kailangan marakal na kami ang bag amisulat, dakal na ka alalang obra. Kay ba't ini, kilalanan da, reng kalupa mong poeta. At ila, magboto la. Eka, basta maging laureado. Nung mo keng pelikula, atin lang aguman, potakay mamili lang, pinakamagaling. Ren naman poeta, atin lang naman aguman, mamili lang puputungan corona. Neng kaya man banwa-banwa tonong ala. Alala nga din ang putungan corona. Pero, impakilala tang tutuki, yamo basta laureado. Atin niya patatal na posisyon kay karelang aguman. Iya po ing presidente ning Aguman, Talasulat, Kapampangan o Wagtaka, Alengwang Aliwapo, one and only, Orlando Dizon. Kapasalamatan po ing yapse ko karinganggang mig-organisan iting kakatamong pamitipon. At burike pong sampulungan ing kanakong pamamuge kay katamong karinganggang pesitagon. Mayap kaorasan po kay katamungan. Uling kabuanan po ning Agosto tayo pagmasusyan ing amanong Kapampangan o amanong Siswan, hindi pong kanakong kudta o kawatasan, iyang pangkepo keng katamong amanong Siswan. Peman sa kepong sabing Kapampangan. Sabing Kapampangan, metong yang pamana, sinese gimbulan, dading nunong matuwa, at karetang suli, tirudeng mausta, bang eya mipilpil,
ing manang kultura. Ig ulaganan hing ninuman lelangan, itang kayang lagyo, puri at dangalan. Makanya naman, ing amanong siswan, dapat mong maglwidya, king kayang balayan. Importante itang king Aldo do Tambe, king Pamilaguma, eya sa dilele, detang salitano, ilang panayapse, ning sabitang mano, kulturang galise. Labwat Kapampangan, ulining legwan mo, santungan dakaring, miyayaliwang tao, bitbit dang salita, lambabekal baryo, waring lason laking, siswan mong amano. Balayan ding watas, lugar kang masampat, keka ealingod, bundok mong arayat, pinatubong bolkan, akayang penyapat, deting malkang lugar, keka makakawat. Itang magmasabal, akakong kabalen, sarilitang sabi, dapat paburen. Miyaliwang lengguay, no dapat tunggen, ipagluwaloyayti, layon pakasesen. Karing talasulat at watas tangeni, ampong kayanakan, sagipan niya'y sabi, dake ke kombelwan, bang malumpawi, bandera yang usto, bilang kayang sapni. Karing si Babale, iya iti umpisan, at apat sulok ning labwad Kapampangan, ing amanong siswan, kekatang sagipan, king tunggak-tunggak ng rugong kabibilyan, kakabilyan. King kaskepo, takal pong salamat. Salamat po, Poeta Laureado Orlando Dizon. At pamuntok na po ning agtaka. Balo mo, Tita Cecil, na atatandaanan ko, neng mag-guest kami keng CLTV ka rin kaya katang Poeta Laureado. Pota pong mamasala, dadalanda notebook. Pota kayo makasulat yung gamat, ballpen. Ngayon ni Metula ko niyang ikit ke, itatang Orlan, cellphone yung gagamitan. Pero ako, kailan mo ko? Ang ganyan ni mag-notebook ko pa. Opo, siyempre, tamo kalingwan itang minunang pamanyulat Kasi tamo. potang may virus siya, mag-shutdown yan daw. Itang notebook, ang gamay basaya, bilad niya mo. Kaya tawling albog, makanya ng milyari, bilad ko rin notebook ko, milyari na po. Pero nandin Tita Cecil, may pagkwento tamo itam di Jody. Agaga nakatala ng okasyong makanini rin kaya katang Poeta Laureado. Itatang Frank Ginto at saka po itatang Felix Garcia. Ika na akong unlikely love team. Kung mayroon akong magpelikula, huwag iwara kayong patented. Alright. Okay, ngayon naman Medyo po. maragurago, Lia, ane ka pa. Okay. Sundutan eh. Tita Cecil, ing tutong kita mo magsalita, dapat ikaw magpakilala. Tama ka niyan. Kasi Dakal ka kwento mas yan. dakal ka kwentuhan niyang nandin pisabyan talay eh. Ini kasi, malyaring eke sabyang kem publiko. Kami pareho, 34 anyos edad, kaming mas anak kanita. So, isipan nyo namon nung nuke pangabilis, mulay, ne kay makitagalang kay lahar, abitan da ko, mamsas, uya na, namata siya pagkakana, mulay ka, pero dadalaming kamera mo nga nakaragol. Kasi lang mag-document. Kay ba't, baloy naman natin ang protocol ng PSG na. Isto sinabi ang formal. Utatin lang sa sabatan,
Dadalahan o rin kayo susulod bitis, makashort siya, rin paluban, adwala. Itang metong, kaya naman nakalingwan, makanya naman kasimple, ing mayor na ning guagwa. Ang po itang meto kaya nak, onong itang medyo ating ita, rin paluban, lalo rin paluban, yung pagkilala ko kaya kayo. Bakit? O, lupaya mo kanitang D20 eh. Iya po ing mayor ning Bacolor niyang kasagsaga na ning akbong ampoy tang dadagundong daratanging lahar, matas pakentao po tandatang iya. Nya, eko po malyaring sabyan ke kayo nung nino at makanano na kalwat serbisyo keng labwat Kapampangan. Makoya man ken politika, may balik yaman, akit mo. Hanapin, confer, ulitan ko na naman. O kintigre yung pole yan, ako tatakot. Mirang dagan, kinlaharela tatakot. Alang, meko, keti Pampanga, at metong iya talagang enalikwan, hanggang makatasno gamat, muntalat muntala, makikitlaking presidente, edala pigil maskininong PSG. Pag maragul ko po, may tatsa yung puso ko. Kasi yan kaya nakangkanita, alayang maputimbak. O ngini, o pareho ko ta maputimbak. Pag maragul mi po, sopa niyo ko, magtriyo mo, pakilala tayo. O ini po, bakan tayo dagdag ke po ang Tita Cecil. Meging niya pong mayor na ng Bacolor inyang 1995 to 2001. Ngayon po meging niya pong board member ng 3rd District of Pampanga 2016 hanggang po keng kasalungsungan at chairperson na po ng Committee on Agriculture. Ala pong aliwano na board member Attorney June Canlas. Dakala salamat. Balo nang ausang kay Aching Cecil. O Cecil mo, matwa ko pa yata kaya eh. Dakala salamat, Aching Cecil. Mo muna po, bibigay kayong kagalangan, kayong katamong kaparian, kangamong setu, kangamong resti. Ang po ka rin sablang bubu, kayong aguman o Foundation of Lingap Kapampangan Incorporated. Kaya pong opisyalis, kaya miyembro, at kayong sablang tinagon, kayo pong pamiti po na ini, para pagmasusyan ing amanong siswan at ganakan ing makuli at malagong istoryana ning lalawigan Kapampangan. Mumuna po, payabot ng kapasalamatan ng kakatamang gobernador, Governor Dennis Pineda at Lilia Nanay Pineda. At kami po ang bubuo king sanggunang panlalawigan. Kareng ganaganang liningap at dulugod king lalawigan Kapampangan, lalo-lalo na po reng pribadong sektor, rin bubuo, ken pong foundation o agumanda rin lilingap keng Kapampangan, Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. At manyadya pong dispensa, uling may katago na tinya mo pong presisong lakad na kailangan tagunan, pero diyang makanyan man po, payabot na ing kayang kapasalamatan, keng kayong dadake, panahon, oras, para po lingapan tayo ing lalawigan Kapampangan. At matula ko anyang banggitan ng Ate Cecil na itang napon nakaduan ng milabasa na panahon. Ngayon po, 34 years ago, at nung pulot apat na banwan ng milabas, anya pong meging alkaldi ko kay Balena ng Bacolor, 29 anyos, 29 or 30, at nung pulot banwa kupapo kanita. Pero makabang linabas na din nalulog ko po kening pasbul na ning santungan na ning kulturang Kapampangan. Kubalo kanino ko asambit la kang Mike o kang Confer. Ikit ke po kasi inke kaming inke katamong pambansang national hero tamo, pambansang bayani. Jose Rizal makalukluk ya. Ketang metong aluklukan. Sabi ko matula ko. Nengke kaming kapatad, balo da po rin kuyang mason ko rin. Nengke kaming kapatad, Jose Rizal, ikit miya. Ketang makalukluk ya, metong paganaka. Ketang katapangan da rin Pilipino. Pero sabi ko sana, bidinan pa mi katagun. Nayakit kekeng sulok na
ning bulwaga na ini at ning santungay na ini ing meto nga kapampangan na talagang potang abasame at abitasame itang kayang istorya talagang itang kekang lugod kekang balayan talagang panamdaman me. Sabi ko buri kay ngakit ni Jose Abad Santos. Nino ing makakalingwan ketang karetang kayang amano na do not cry, Pipito. Show these people how brave you are. It's an honor to die for one's country. Not everybody is given a chance to die for one's country. Malagad mo totoo, Pipito. Nabidinang kang pamikatagon para mateka para kengkekang balayan. Eka kikya. Pag marugol mo, I want, buri ko po potang datang yung panahon, narenda kala kapampangan, lumabas lahat, lungob, kening santungan at bulwagan na ini. Ating meto nga dake, kareng pader na ning, o meto nga sulok, naretang amano na, ning meto nga bayaning kapampangan. Aliyamo kabud, mababasa king istorya, at mabitasa king labida rin bawat Pilipino nune, keti mismo kapampangan. Dapat retang amano nga reta, balo dalang sambitlan bawat anak na ning kapampangan. Meto nga pong tagimpan ko ita. At pasalamat ko po at atyo kayo, ikayong miyembro na ning opisyalis na bubu keng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Metong kayo pong mamye inspirasyon kaya kaming bubu keng lalawigan ulim pong keng kayong lugod keng kayo pong kasipagan. Eyo alintana nung nanuman itang kaya kayong kapagalan ing mamye at sikanan kaya kayo baluko. Itang tagimpan nyo na lumawak ing belwan da rin kapampangan, lalo na rin kasalukuyan henerasyon. Nanong ko rin, nung lawen mo bala mo yata, kakalingwan da na. Na puro TikTok na mo ata yung baluda. Diba? Puro post keng Facebook. Sana mirasing pamikatagon. Muntala po kenirengana kitang mag-post laking Facebook. Itang pupost da, po. Retang, oy, ay ni pala, yan na. At intamo pala ang alpabeto, ketiking lalawig ang kapampangan, itang kulitan. Diba? Balada itang kulitan, may pangulit. Dabalo, at inta palang alpabeto na pagmaragulta mo. Malagad lang mo rin lalawigan talaga nating makanyan kasaysayan, keng kultura at istorya. Mag-TikTok lat, chula Kenny. TikTok de, diyan kakantade pa, o kaya mag-rap la. Do not cry, Pipito, kakikyak nga na. Malagad mong tuto. Kitang makanya na paralan. Yung kultura, sabi namin, culture evolves. But it does not mean na naburing sabyan diyang lalabasin panahon at balamuwari, daragul at manaliwa yung kultura. Pero itang katamong kultura na keragulan, lalo na kitang may labasan na panahon, nung saglawayan may itang istorya na ning lalawigang kapampangan. Bitisan mula retang miyaliwang misulat, alibro, Sarsuela, kaming taga Bacolor, paneming pagmaragul. Panemi pong pagmaragul at dangalan min panem, mas kino ka rin man kami pumunta. Nanyapin po yung slogan na kaya kami balin, dangalan mi na anak kami Bakulod. Makanya niya po, kaya kaming pane, alimya mo po sasabyan nita, nune panamdaman niya. Anyapin po, bawat banwa, mila pang gaganakan, at suya po yaling Sonya Ken, ingapo na po, ning talagang pantas keng Sarsuela, Juan Crisostomo Soto, mabiyaya pong apunang Juan Crisostomo, ninong makakalingwan, keng Alang Diyos, niya pong mayor ko, mig-excerpt kami kanyan, ako pong ginanap kitang main character, Enrique, pisa sabihan niya, akalingwa ko nalit, ang napon na akadwana, napon na akadwana, na milabas sa panahon. Ay, malambat that was 30 years ago.
At nandin natin kung kasabi Ken, siguro about 2 or 3 years ago, palabas niya po itang sinulat ng poesya Felix Galura, na ita pong Ingmora. Ingmora, palabas tayo po kita King Dabsu. At may paintagon, metong ko po karetang mig-volunteer. Mig-volunteer ginanap West o piskal. Yung papel ko mo ka rin, may ngasal ko mo eh. May ngasal ko mo. Karetang karetang istorya. So, bari na po sabihan, bari ko mo pong pabalo. Kaya nga Aldoldo, may lalabas, itamuhan po at intamong gagampanan. At intamong gagampanan na maulagang papel, maulagang responsibilidad. Alim mo itang sasaglawayan tayo, babalikan, yung kultura at makulay ng istorya ning lalawigan Kapampangan. Noon kailangan, King Aldoldo, babiyayan tayo. Alim mo itang babasan tayo at istorya noon babiyayan tayo po. Kay puso, kaisipan, kapilubluban, itang kulturang Kapampangan. Bawat Domingo rin, balo da po rin, kaya be kung magobra King Kapitolyo, metong ka rin, panenayong kung panengaldo, ing Lunis. Bakit? Kasi po, mag-flag ceremony kami. At panay ko pong panenayan, kaibat na pong kantamiya, ing lupang hinirang, pambansang lawiwi, anata, panay kayo pong panenayan, itang kantamine, ing himnong Kapampangan. Walang po talaga ka rin panamdaman kahit po talaga. Kaya masyadong, I cannot express the passion. Kaya balo nung nanuitang amano. Whenever I sing, panepot pong kakantake itang himnong Kapampangan. Panamdaman ko talaga na yako anak na ko ning lalawig ang Kapampangan. Balamuwari, milalabas at kaya kanakong panimanman, itang makaba ng istorya, may nga palyari, king Balenmi, king Bacolor, may nga palyari, king lalawig ang Kapampangan. Pero pauli na nitang kaya katamong pamisametong pamibuklod-buklod at kapanwalan, ketang sikanan, ning bawat metong kambenan, ning mayupaya. Balutamo, alam pasantangan, ing kapagsubukan. Dakal kaya katamo, ing lalabas, saan tayo, Megadike, lalabas, ngeni balamuwari, metong yan dalan na bisakang mag-shortcut, hanapin, papunta Porac, iwasan ng traffic, kaya king OG Road. Pero baluda po, reng makatwang kalupa ko rin, Father Resty, po, reng bubu kanita king Save Pampanga, Save San Fernando Movement. Abi Batasake at Ayala Kula, ragtang kaya katamong kaluguran, nandin at Chuya Chintes, na ikong Levi Laos, ikong Marnie Castro, ampo tatango ka Rodriguez, na tatang Resty, ing Megadike, aliya mo metong infrastruktura na sinabat po kayong lahar na dapat miras ka rin may aliwapang sulok na ning lalawig ang Kapampangan. Ini po, monumento yang pwede tamong sabihan, meto niyang simbolong kakatawan, ketang pami-ugne-ugne, pami-buklod-buklod, at sakripisyo da, reng bawat Kapampangan na malugod, keng kekatamong lalawigan. Kaya po, pepasayang itang oras, na may contribute laliwa mo, keng oras, panahon, talagang ing-ega-na-gana sigurong resources da. Po, talagang ginugol da para po, alikang kalagtasan ning pansarili da. Nune para po kayong kaligtasanan ning Kapampangan. Anya pinakpotang lalabas ko ken, aliya mo kabuddalan yan. Dalan na memye, na sisimbolo. Kaya pong sakripisyo, daya, marahil, oras, panahon, dereng ganang malugod Kapampangan. Kami pong makatwa, may nga puti-puti na ako buat. Senior citizen na ako po ngeni. Po. Pero at nung upulot, 4 banwa, anyang milabas. Sabi ko pin, kaming
taga Bacolor. Bagamat mitambunan po ingke kaming pibanjan, ita pong puso, lugod, dangalan, ning meto nga Kapampangan, iya po ing mimye, sikanan ke kami. Bangkanita diyang no karin kepa miras, may nga paras kami keng resettlement. Ita pong tiruda, abalumi, karin ke kaming pengari, abalumi karetang misulat a literatura, poesya, sarsuela, na inalben mi binasa, amanong likwan at pekiramdaman mi, karin ke kaming pengari, karin ke kaming apo, iya po ing mimyasikanan ke kami. Anya mas kino karin kami paman miras, imbalong may nagumpe kami. At makanyan man may kapagbalik kami. Keng pakamalan mi pong Balen Bacolor. At balo ko po, kareng tutuking henerasyon na Kapampangan, karetang makule, makasaysayang istorya na ning katamong lalawigan. Karetang dakala sakripisyuda, reng lahing Kapampangan. Manibatan pa ketang mga paunang panahon, ang gaman ngeni. Balo ko po, basta atintamo pong pamisametong, kapibabatan, basta't manatiliya, at atsiwak, ken katamong puso, ing lugod ken Kapampangan, balo ko po, alimo, ing amanong siswan, iya ing katamong lingapan, nune, kultura, lugod, at progreso, kaya tipo king lalawig ang Kapampangan, iya, ing katamong akit, ken daratang bukas. Pasibayo po, king lalam na ning administrasyon, at king lalam na po nilagyunang Governor Dennis Pineda, Vice Governor Lilia Nanay Pineda, trempong kayabe kong egan-aganang board members, at yung po ni board member Win Garbo, payabot mo po kay kayo. Kareng sablang anak na ning lalawig ang Kapampangan, kay kayong manimuna, kareng egan-aganang miyembro at opisyalis na po ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, payabot mi po ing kay kaming kapasalamatan kay kayo. Asahan nyo po na nung nanaman itang pwede ming gawan para po itang kay kayong pangarap, itang kay katamong pangarap. Para po talagang ining santungan ay ni. Karinla maramdam, karintaya ngan panamdaman keng kay katamong puso. Renge ganaganang puso da reng malugod keng Kapampangan at chula po keni. Payabot ko po ing mayap abengi kaya kayo. Dakal pong salamat, Board Member Attorney Ananias June Canlas. Balo mo. Metagkil. Agluhaya. Tita Ceci. Metagkil. Tutulo yung mata ko. Metagkil na ka na naman, puso. Siguro kailangan kaya siguro sabihan ini. October 4, 1995, tayo kalingon makakayabi ako po kasi kan disaster operations ng panahon na ito. Metong inga-obserbada, reng mamye, sawop karing Kapampangan. Istumpit talang do evacuation, mas kino ka rin pa. Bakit kayo, Tagalugan kayo po na kasi makanya sinabi bakit kayong mga Kapampangan, nalahar na, nasa evacuation na, aalis yung nagbigay ng relief, magpapabaong kayo ng pagkain? Kakaiba naman kayong nalahar. Potang kayo po akit da, itang mi pamye noodles, mi pamye sardinas, potang miya pagketang community kitchen, aliwaya po itsura. Era po kapod na mo ibye, kanan, ding may evacuate na Kapampangan. Mawidula po. Alilande, itsura. Uling ketang kanta na piningarte Santa Rita, metong sikat tamo, uli na ning pamagluto. Nya, hanggang may nga evacuate la rin da kala Kapampangan, ela may siralob. Ela paasa, lukluk la, kananda, bukla din dilata, ali. Magluto la. Lalo na, Mayor Yakanita, Mayor June,
Balo yung gagawanda? Retang sumantili. Biraras ko nila kasi consultant ko kin Channel 4 kanita. Balo yun po, makayapat la, metong dang gawan den tiga Bacolod, magdala lang basket, elang maratong karang evacuation. Magluto la, balo ye po yung karelang selling point. Kabalansyang ko po, Bacolod ko po, yang makapangawa na lang mamon. Detang mamon tostado, ang poretang sumantili. Balo yorang Manila, elang mangutang man. Nung magkano? Uling sinabi ng Kapampangan la, Bacolod la, sumantili. Retang mamon tamang may kaya, oven. Sa saluan dala po, makanyan la po rin Kapampangan, bistaman, bengaturang tamong lahar, tamila ko, kagiwan. And syempre, balo mo. May ranop ka kayong sabyanan, Tita Wapit, Cecil, may balo ranop ko. kong bigla. Pero balo mo, ang importante kitang mensahe at takeaways ka rin. Dapat, tamo kakalingwan ng kultura tamo. Correct. Tamo kakalingwan in kaya katamong amanong siswan. Correct. Kasi datanging oras dapat iding kaya nakan, ilanan dapat gumusal uling datanging aldo, ditak-ditak, mababawas. Kailangan nating transfer of technology. Correct. Technology. Kailangan tatakman de, gagawan de, uling, istunge mo na linuto, kalingwan mo na isangkap. Itasing kotsa. Kalingwan may tangamanong makaparikil, makatuglong ketang luluto mo. Istong mo na ginamit, mo na sinabi, may walaya, impartinin pangatao mo. Muna, balik kita. Muna, ako ang pasibayo. At Amen. Opo, at ingikit tamo po kasi sinabi ng Atty. June, itang may labas sa storya, ita po, pagtagumpayan tayo itang disaster, kanta, uli na po ni pamiadwangan ning pribadong sektor, ning gobyerno, at ring sega na ganang Kapampangan. And speaking of pamiadwangan, Jody Burr. Balo mo, metong mo naman, apining peka, importanteng dake na ning okasyon tamong yaning ado. Bakit? Akit tamong yeni, ing pamiadwangan na ning gobyerno, ampo ning pribadong sektor. Bakantang taglus ing pamaggusal ing kimutan, bakantang lalo pang minono, magambul, ing kulturang Kapampangan, ampoing amanong siswan. Mapatlod. Tuki-tuking generasyon in daratang susundude. Bala mo, sing-sing yang BBM mo, elayang patlod. Akit mo ne. Tane po yung sing-sing Kaya kanili. ngini, awsantano po. Awsantamo. Na naka, atsing malago, Jenna. Opo, awsantala po, rin kaya katampong gugusal. Ne po, menibat po kayong Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Ne, awsantaya po, Dr. Lourdes Javier. Awsantaya naman po, Sir Peter Rivera, taglos ko mo po, kening kaya katamong entablado. Kita lamesa nga ita. Opo, Miss Sonia P. Soto. At syempre, ing mamuntukan, yung presidente, Engineer Per Kailaw. Ati mo rin po. Ing maging Hermano Mayor, kindaratang Sinukon Festival, yapin po, Sir Benny Ginto. Awsantaya mo naman po, pamuntok ning Arts, Culture and Tourism Office na ning Pampanga, Sir Mike Castañeda. At awsantaya naman po para magkiabe, manik, iyamong Resti Lumanlan. And syempre, labo makompleto, nung alaya po mo muna, kaya katamong Committee on Tourism Chairperson ning Sangguniang Panlalawigan, Crisanel Win-Win Garbo. Opo. Awsantaya mo naman po, intubod na mo naman po ng provincial government, board member, Attorney Ananias June Canlas. Tubod niya pong Governor Dennis Delta Pineda. Opo, at syempre, Jody Burr, ninong mamasa, King Tipan. Siyempre, yung mamasa kening akit tamo kanyan. Awsantaya mo naman, Sir Erwin Nukum. Yan. Kami na pamumbala kang nga po seto. Kabang mama ni Kyo, ya ing ginawa.
ketang amano, ya ing minisip, ketang nano ing ipalagyo. Kompleto Okay. na lang O, bakit Lumeleta ang pa, balo ko? Excited na kayo. Kening gawan tamo ngayon ni. Bilangan tala po. Bakit ang akit taning makasalikot kentelon? Kabalen! 5, 4, 3, 2, metong! Ingtipan ng pamiaduangan! Ayan, yabin po yung simbolo ng pamiaduangan, pamisan metong, pamisaupan, ng provincial government, ng Kapitolyo, ang po ng kakatamong pribadong sektor. Basa niya pong Sir Irwin Nukum ngeni, ing laman na po ning tipan ning pamiaduangan. Tipaning pamiaduangan. Formal yang mi busnit, mi pakilalang mipnong dangalan, ing santungan ning kulturang Kapampangan, ngening Agosto, 2024, antimong matibet handa ning pamiyaptasan at pamisaupaning panlalawigan akapanibala ning Pampanga at Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, kambering sablang kapagobrang malugod na gugusan at gugunyat, ban mi kasariling karinan, ampon pisinupan, ing mabanding kasalesayan, kultura, kalalangan, kaguming amanong siswan ding Kapampangan, paikeking pangaseset pangapamanara, karing tutuking day. Luwid dyan kultura ang Kapampangan! Luwid ya ing amanong siswan! Luwid ya ing Kapampangan! Palakpakan tayo po! At baluyo, Jenna and Tita Cecil, ing kaya katamong tipan, ing may gawang strukturang iyan, gawaya king. Hulahan nyo, no ka rin? No ka rin? Lahar. Lahar ya gawayan, ne? So talagang it really simbolo ning ing lahari nakatapay na. Wow. Dinina nakatapang lalong sikanan at apalto taking yato kamako kembalen montibuan nanuman ing malyaring kapal subukan. Okay po. Talakan tamo po at palakpakan tamo po, Bakanita. Mas tumibeya po ing pamiaduangan. Agatanda kayo po, palakpak tamo. Attorney Noy? Okay, dakal pong salamat. Ayan po, kita niya pong mi buklat na intipan ng pamiaduangan. Kaya na ini. Taglos na ini. Taglos na, Tita Cecil and Jenna. Ing pamiaduangan, pamisan metong na ning provincial government, ning kaya katamong Kapitolyo, karing miyayaliwang proyekto na ning private sector. Partikular, keng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o king FLKI. Karetang miyaliwad ang proyektong makaparikil king kulturang Kapampangan, king amanong siswan at miyayaliwa pa. Yes. At atin tampang antabayanan pong maulagang ilansad tamo po keng ditak pang pinandit. Alright. At ngayon naman po, balo ko, panayan nyo na ini. Buklat tanya po, kaya katamong hapunan, karingay pa po minapon. Kapampangan talaga ng hapunan. Nanuya, hapunan. Alayang H. O kaya hapunan niya. Ay, hapunan Yeah. din. At kabang enjoy tayo po itang manyaman na apunan. O reni po rin kaya katamong local artist ne po. Aranan da katamo, Jody Burr. Kabang mamangan, makirandam kayo, kamuyin kaya katang kaisipan, katmuyin puso tamo, makaoras na para naman ingat siyan, lamnan niyang pasibayo at yan naman impakapsyan. At ngayon po, pakaramdaman tayong pasbayang performance
ng Nix Nazar. Munang ikita ka, puso ko tinipukya. Mungunang panakit, nasinta ko keka. King pamanutut ko, ikang paninapu, ikang panitunan, miras kuno ka rin man, hintula at saya, kakong daranasan, ngening at tunaka, kening beko sinta, agyong palitan, nanumang yamaning lugod, alayang kayariyan. Stung akakikula, ding labi mo sinta, mangarap kong bigla, kakulang auman. Oh, ngening kaya beka, labo di ko banwa, alam kapusan, ligaya akan, tula at saya, kakapagdarasan, ngenging at tunaka, bening beka, emo, agyo, palitan, nanumang lugod, alaya, kayariyan, kaluguran, ikaw, insing sangirang edi kabilanman, ikaw, sinta, ngening at tunaka, beku sinta, emo, agyo, palitan, nanumang lugod, alaya, kayariyan. Sinta. Dakal pong salamat. So, balo mo, Tita Cecil, Di siya nakakapagkanta. nandin na tsukit ang lalam ne. Balo mo naman na ako yung hobby ko kembie, Nano? mangan. Mangan. Wow. so, higit ko na... Kailangan ko magtaka. Med manyaman itang makaserve tamong makayanda tamong abag ngining being. Kaya Patipan mo na lang. Then bisa pa nga mangan Mga na kayo po. Kumalaking lalam at saka lamanik. Wow, okay, manyaring mo magkinalam. Oo, kaya bisa kayo mga kopaging lalam at saka ako magbalik kasi eta payari. Uling lungob na yung bear. Gustong linog yung bear, dakal tamo pa paninayan malyari keti Pampanga. Ating tutugita mong panayan malyari. Ano? Yapin, ing, performance sa ligmetong pang magaling, biyasa, matenakan. Malago. Oy, balo mo nandun, sabihan ko kayo yan, makayanda kayong tutos, malago ako. Bisa. Baka burin ha. Kinang kepa mo,
Mas malaguya kaya ka. Baka Burina, Peka Malago. Pakaramdaman tayo po'y Jeline Rodriguez ning Mabalacat City. Hindi ko yang magmahal, puso walong-walong, hindusang panambaman, nung sasabihan niya mo, ready gawa, wala mo magkantat, alang sunis, alang nota. Kanyaman lulong, kanyaman sising-sising, midipin kapag tuganing biyeng dusa, yung tanang-tamawa. Yan lang yan para lukutay puso, haliki salita man lulululul, kanyaman sising-sising, miditinan kabal-tuganing biyeng dusa, yung tanang-tamawa. Yan lang yan para luputay puso, halik salita. Makanano ka sabihan, makanano ka, ulang laring siwala, sabi ka, yaing magpaduro, yato nga duwa, yenanin mayupaya, kanyaman lulong, kanyaman sising-sising, miditinan kabal-tuganing biyeng dusa, yung tanang-tamawa. Yan lang yan para luputay puso, halik salita na luyang sabihan, luyang kapal-tugan, yung puso hiyain makanamdam. Yang panamdaman tamuwa, yan ang kapara, lukot ay pagking puso, haliki salita. Dakala salamat, Miss Jeline. Ot, pota palang pakiramdaman may kantang ito. Buri mo, tigang Buri mo kakawol. kaya kampal. Talanan kaming Tita Cecil, kanyaman lulugod. Ako, liwayan buri kong ikanta. Balo yun na ano ya. Nano? Kanyaman mamangan, kanyaman mamangan, ipalwal me ing sisig, ampoy nga dobong, ema kumabsikapin man. Kami kagawa na kaginawan eh? O, kapang pamaramdaman mo lo, uligitang be, tamil ako okay ni.
O tamabisala, pagananda na Jody, uling manyaman mamangan. Yan. Manyaman mo naman makirandam pang kanta. Opo, lakwas na nung inkanta, meni ba iya po keng sinambot, keng ligligan kantang Kapampangan, anyang banwang 2022 and 2023, keng syudad ning Angeles, ala pong aliwano ni Ellie Canla. Palakpakan tayo po! Yang tintang ka, mesaya ko, ingbe ko pasibayang mesalese, ing paninap meging tutu, meging masala ing bukas ko, huling at suka, matulak, tandaan mong ikaw ang kalukuran ko, ikaw mimiyasa laking matalundong, kung be, kalukuran da ka, ala ng aliwa pa. Panekong panalangin ang pasalamat kaya. E nasa mayaring oras parang abera ka. Pangako bukeng hanggang king tumaga ka. Ikaw ang po ako wala ng aliwa pa. Ika'y kakong abe, abe kakong abe. Ika'y kakong abe, abe kakong abe. Kakong abe, pangakong ekap na miwale. Ikang tayran ko kabang mabye. Uling at suka, matulak, tandaan mong ikaw ang kaluguran ko. Ikang mimya sa laking madalundong, kung be, kaluguran da ka, ala ng aliwa ba? Panekong panalangin ang pasalamat kaya. E nasa mayaring oras parang abera ka. Pangako ko kaya hanggang king tumaga ka. Ikaw mo ako, ako wala ng aliwa pa. Ika'y kakong abe, abe kakong abe. Ika'y kakong abe, abe kakong abe, kakong abe. Kanya manlulugo nung badumong kaluguran ka, pidinan ka baldugan, imbe. Panekong panalangin at pasalamat kaya. E nasa mayaring oras palang abera ka. Pangako ko kaya hanggang king tumaga ka. Ikaw ang po ako wala ng aliwa pa. Ika'y kakong abe, abe kakong abe. 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 Kakong abe. Yes, kagaling na po rin. Kaya katamong local artist talagang apag maragol tala. At syempre ngini, full force naman. Full force no mga mag-perform. Den kaya katamong pagmaragol ang Kapampangan artist. Pasibayo po. Ausan ke Nix Nazal, Jeline Rodriguez, Amboy Ellie Canlas.
ng ating kantahan, ilamuin ka kung pantunan, di kantang tunay magparamdam, ikaw kung pamagkapampangan. Atin ko pong sinsing, netong yang pimpukan, kaligwanang sabayan o kakantang kapampangan. Malabong akong palsinta, suluning biyegong sintang hirang, yaman ang sabayan o kakaamanong siswan. Isipin ko o kakong liguran, kaligwarang sabayan o kakatang kapampangan. Ating suni sa emo kaliwan, ng kantang bisulat di pagkamalan, tamong amanong siswan. O at sikong rusi pamatulad na ka, tungkol batuin pagwintas ko keka, kaligwanang sabayan o kakantang kapampangan, ekupat kelingwan inyang malatiku, malapit ka naman ika'y kekalungkot, nyaman ang damdaman o kakaamanong siswan. Aro katimias na ngitang dalaga, lawen me pasa nung ninuya, kaligwanang sabayan o kakapampangan. Lugarin ka man, ating sunis sa emo kalingwan, deng kantang misulat di pagkamalan, tamong amanong siswan. Kaligwanang sabayan o kakantang kapampangan, yaman ang sabayan o kakaamanong siswan. Kaligwanang sabayan o kakantang kapampangan. Palakpakan tala po! Yes, kagaling day. Piningaw sa tamo. OKM. Original Kapampangan Music. Nakalasanawan pa si Bayo kang Nix Nazal, kang Jeline Rodriguez, ang buhang Ellie Canlas. At nandin, binusnita ning tipaning pamiadwangan, ngeni at tintang pang important announcement. Siyempre, Jody. What, Tita Cecil? Sige po. Ini nga kaurasan na ini, kailangan mapapatlod in kaya katamong pamaggusal ang poreng activities para kay amanong siswan at kulturang Kapampangan. Jody. Nung kaya mabilo gayato, harapin, makabayan diling Pasko kay Pilipinas, pa, kaya ti Pampanga, iya pinakamakaba, alang patot at lang patlod kilob na ning pabanwa. Misarayang Agosto, bukla may September King Nano. O yan, King Nano. King Nano, sabihan mo na yan. O, sabihan mo na, muna bibitinan. O ito, ing mas masanting, ing kaya katamang ausan ngeni, iyang mag-announce
At siyang sumabi kung nano ing dapat tamong Antabayan, abangan, yan. antabayan na piaglon, ken daratang pang Aldo. Awasan kaya po ngeni, ing Hermano Mayor ning Sinukwan Festival 2024, alang aliwa, Nune Sir Koyang Benny Ginto! Maya pabengi po at masayang kapag masusyan, King Aldo ning amanong siswan. Dakala salamat po kay kayong pamanagon at sana po kay namang Sinukwan Festival ay mikiti-kita mo pong pasibayo. Bangkanita, lalo yang lumabong at kambulan tayo ing kikatamong amanong Kapampangan. Lepo. At Bangkanita, baluyula rin yung kakatamong aktibidades kaya daratang Sinukwan Festival kay November. Marano niya po November 17, magumpisane yung opening na ning kakatamong Sinukwan. O rin po, rin mapilan pa mo, kaya kakatamong antabayanan ne po, ating papong, ating tapang palub, aktibidad ang makasanting king kakatamong Sinukwan Festivals. Kapit po yung opening program, yung exhibit po, food and crafts fair, and gaya katpiblas, drum and lyre competition. Deningan po, keng sahop na rin kaya katamong kakaluguran, keng sahop ng DepEd, keng sahop ng Capitol. Lepo, anya po, dening kaya katamong katatagan, miyayaliwala po, Bangkanita, lalo yung mabiye, lalo yung sumulong ingke katamong amanong siswan. Ang poing kulturang Kapampangan, tayo po kakalingwan. Agkatanda kayo po na sumaw, kingke katamong pamangambol, king amano tamo. Bangkanita, manibatan kingke katamong bibale-bale. Aring kaya katamong ating mga lating anak, apo, turo tala pong magsalitang Kapampangan, Bangkanita, karas da eskwela, agyang alani, ing kaya katamong pamanurong amanong siswan, ila mismo, sumahog la, turuanan dara, ring karelang kaklasi, nung makanano, ing pamagsalitang Kapampangan. So, mikiti-kita mo po, November 17 niya po yung opening. I-announce niya po nung no ka rin magawa. At then, miyayaliwa po ang aktibidades nung no ka rin talagawan. Dakala salamat po at mikiti-kitang pasibayo. Dakala salamat, Sir Benny Ginto. Dakala salamat po, Tito Benny. Balo mo, bayo ya pa, Mika. Gold medal, Carlos Sulo, Tito Benny, Atineng Ginto. Yan. Pamo Gintone. Opo, dakal pong salamat. Again, karengyagan na pong ginusal. Bakanda po, may kamakanini tampong aktibidad king magpamagmasusi king bulaning amanong siswan. At syempre, po mayayari king aktibidad ay niing pamingadwangan tamo, bang minono magambol, at pagmasabalan niya ing kulturang Kapampangan, ing amanong siswan, ang po ing kakatamong probinsyang Kapampangan. Okay? Opo, dakal pong salamat. Ako po, ingke kayong talasuyo, ingke kayong atsing malago, dyan alumbang parungaw. At ako naman po, Cecilio Moldinho, talaturo naning Pilipinas. At ako rin po, Pampanga. Jody Dizon Mercado. Ikaw po, kayong ating pusong Kapampangan! Kapampangan! O, ready po pasibayo ding! Kilalat! Artie Santa Rita!
Slag ning Aldo, harapan bengke kambi. Tumiman ka't magkanta, pasalamat king mimye. Pampanga, sa slag na, Pampanga, habak na, Pampanga, Kenita, Pampanga. Balenamig mong kinagungay, kailangan dumayo. King patag man o bundok, dumurot ka buntok. Isang bantang pagmarakul, matpong balena nga po. Marang leking paropa, bundok ning alaya. Mekeri tukika, malaw sa Pampanga. Mekeri tukika, mamasyal na Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Eduke-abe, mamasyal na Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong Kapampangan. Sisig, pindang at puro, Tagilo, Kamaru. Hinang asan, bulang lang, kilo bagat asado. Pansit, luglug, talangkap, iringi, pesa, uman. Mekeni, tukika, malaw sa Pampanga. Mekeni, tukika, mamasyal na Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, ligot-ligot, turut-turut. Eduke-abe, mamasyal na Pampanga. Nung bisa kang tiyalbena, patungkol king balen. Niyaya liwang fiesta, kulturang pakamal. Ligan parul, apong iro, Togak, pinulo, Sisig, santo, Kuralda, Sinukwan Festival. Mekeni, tukika, malaw sa Pampanga. Mekeni, tukika, mamasyal na Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, Durut-durut, eduke-abe, malaw sa mamasyal na Pampanga. Mekeni, Marakal ka asali. Dinukit na muebles, pastilyo sa turones. Yemas sa sipal, Marakal pang Marakal. Balas kasirola, ema at gitara. Ebon chicharun, tamalis pulburun. Marul pasukwali, takal ka asali. Ingnanan, ingko